Tugire Kristo. Naganze Kristo. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Muramutse neza. Egome. Ndabona ko muri abakobwa ba Kristo beza rwose. Umukama naganze mu mitima yacu, wewe ari isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. None rero bakundwa b'umukama, aho muri ku mpande zine z'isi, abari iruhande yanje n'abari kure yanje, nongeye kubifuriza inema y'Imana. Urukundo rw'Imana rube muri twebwe twese, kandi umugisha w'Imana utwikire ubuzima bwacu. Nuko mbaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana rishingiye kuri cya kiganiro rimwe na rimwe kiba kirekire cyangwa kigufi cyitwa sobanukirwa, ask Akasi Anita. Ni umwanya mwiza w'uko tubaza kiri ku mutima wacu, cyane tukabaza tubarije abakristo kubera ibyo muba mwaranditse muri telefone mutarishyurwa. Mbibutse ko turi ku igenekerezo ry'akangara 31, ni ukuvuga ni umunsi wa nyuma usozera ku kwezi kwa mbere, ku kwezi k'ubudahangarwa, ku kwezi kwitiriwe Ruben. Mbere rero ko twinjira mu kiganiro nyezina, muhundire tubanze dusenge. Muraje kwibwira abakristo, ufata ijambo abanza kubivuga, sibyo? Rero tubanze dusenge, ninde tuyobora mu gusenga? Tuyobore yose. Yes. Tuyobore. Amen. Uwiteka Mana nyagura ku ngoma, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, turaje imbere yawe ngo tugushimire cyane kuri iyi ngabire y'ubuzima dufise uyu munsi. Si uko twari beza cyane, ariko tubayeho kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi. Hari benshi baturusha ubwiza n'ubwitonzi, hari benshi bari bakugororokeye ariko kuri iyi saha batakiri bazima, ariko twebwe waduteye iteka, utwongera n'ubundi munsi mwiza wo kubaho, kumbure kugira ngo tubandanye twisuganya ku mutima no ku mubiri. None turabigukengurukiye cyane, turagukengurukiye cyane kandi no kubo washimye kuramutsa uno munsi aho bari ku mpande zine z'isi. Si benshi bazakwibuka gushima uno munsi wabahaye, ariko turababereye mu ngoro, nubishimirwe kandi kuko ari wewe uzi ibizakutwiriza uyu munsi, ari wewe uza kuba uri hagati yacu. Uraza kuturinda impanuka, uturinde ibyaha n'ibyago, uturinde kumaramara, udukure ko igisokuru kibi ntikize kuduhitana giturunguka, maze utwishimire, utugire abana beza wikundira, kandi ibyo tugira tujemo muri kano kanya bize kugira aho bishikira. Nicyo gituma asabye amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, amwe yasesa i Golgota, aze adutwikire twese, atwikire twebwe twegereye kuri kino gicaniro, atwikire abakristo bose bazokumva ino nyigisho, bazobagire icyo ibasigiye, maze ishaka ryawe ribandanye rirambuka, ijambo ryawe ribandanye rikwira ku isi yose, maze ubwami bw'umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo, akaba n'umwami wacu, abandanye yamamazwa ku isi yose. Ibyo ndabisabye niretse kuri Yesu Kristo, ndamutima mweranda we atwosha ibyiza, maze tukashobora kuba abana b'Imana. Amen. Amen. Urakoze cyane kudusengera. Imana ibiguhe umugisha, ibiguhe mu bwiza, natwe dusengewe nawe tugire amagara meza, ibyiza n'ibyishimo byose bitahe mu buzima bwacu. Amen.
none rero nongeye kubaha ikaze muri kino ikiganiro wadusengeye witwa jewe n'abasengeri twa Kezimana Alice. Kezimana Alice, uwo muri kumwe uburyo bwawe nawe yitwa Nduwayezu Rosine. Nduwayezu Rosine, abakobwa beza bo muri studio komera Kristo ndi muzima. Kenshi turi iminsi yose tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye, naho batari iminsi yose baba bari kuri kamera, ariko uyu munsi babe mu kibanza cyabo, babere mu kibanza abandi bavukanye banditse mu matelefone ariko badashoboye kuba ngaha presence ngo baganire batubaze amasomo yandi. Muriteguriye kubabariza ibibazo? Ego ndabyiteguye. Ni byiza rwose. None rero niba muri buhere ku bibazo byanyu cyangwa muhere ku bibazo babajije muri telefone, indoto cyangwa ibibazo bitandukanye, muhawe ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amina. Murakoze cyane kuri kano kanya mushimye kuduha kugira ngo umwe n'uyundi aserure akari ku mutima ku bijyanye n'ikibazo iki na kiriya. Umuntu murabona yuko agizwe no kubaza utu na turiya kugira ngo ashobore gutahukirwa, kumenya icyo atarazi, nabyo bituma umuntu akura ku mutima no ku mubiri. Yego. Jewe rero akabazo ka mbere mfise, ariko sako banditse natwe wanje. Ikibazo cya mbere mfise kijyanye na Yuda Iskariyoti, gusa sinzi ko noba ndabikomponza. Muri bajya batumwa 12 harimo urya Yuda Iskariyoti. Rero urya Yuda Iskariyoti nk'iyo ndiko ndaraba, nk'iyo ndiko ndasoma urya rubanza rwa Yesu Kristo, kungene yagiye arafatwa, kungene yagiye aratotezwa, kandi yagiye aratotezwa n'abo batari bakwiye kumutoteza, akitorera zirya ntumwa 12 akazitera iteka, ariko hakavamo uwo wenyene Yuda akaba ari we amugurisha. Reka none ni kubera iki Yesu Kristo kandi ari we bamana bavuga, sinzi ko yari umu ekonome Amushingutse. None ko ari umushingutsi kandi ubona yuko ubutunzi umuntu aba amukeneye kugira ngo ashobore kubaho mu buzima ubu uye na buriya, ni ukuvuga ko yari afise kandi amabanga menshi ya Yesu. Ni kubera iki Yesu yamuretse akagwa muri kiriya cyaha, akagwa muri kiriya cyaha akamugurisha, kandi n'amahera amugurishije mugana amafeza 30, nyamafeza ntihagire n'icyo amumarira, ahubwo ho kukimumarira akayasanzaza, kandi si n'ibyo gusa agahereza kwiyahura. Icyo kibazo ntabwo ndakibaza, nizere yuko mumurikiwe na mutima mweranda ngiye kuronka inyishu. Tugire Kristo. Naganze Kristo mu mitima yacu. Rosine, watawe ikibazo cyiwe? Nawe warubifise cyangwa se inyishu yacu? Anje shaka gutahura. Nawe ushaka gutahura, ni byiza. Imana iduhe gutahura twese, naje ubwanjye nshaka gutahura. Ubundi Yesu Kristo mu majambo yagiye avuga, haraho yavuze ngo cyane kizigera kibura, ngo ariko aragowe uwo kizovako. Siko ni kuvuga urugendo rwa Yesu Kristo rwo rwakwishi rwari rufishe uko ruriyoganize, nk'uko natwe tubona tuvuka tukabona turya umunsi umwe abatugura igihe bava mu bagenzi bacu, igihe bagira nta ntandaro y'ikintu na kimwe ibura uwica. Ahubwo ndetse n'ibyo no gutangaza n'ibyo hari ikintu cyacanangaje nanjye ubwanjye narisomye ngiye kwishyura mbwire gato mwishyure, aho Yesu Kristo yavuze ngo ngo aravumye umuntu azobura umwana w'umuntu, ngo ibyari kumubera byiza iyo inda yamubyaye ipfuba ikoroka. Icyo rero nicyo cyababaje gusoma ibyo byose, kuko kubona Kristo wowe ubundi ikibazo cyawe gishingiye mu kumenya kubera ko Yesu Kristo yabiretse ngo bibi. Yarabibona, yarabizi ko azomugura, yarabizi ko izo nzabo n'izo feza ataca azozikoza. Siko niko yamuretse ngo bibi. Ubundi Imana ubutunzi yahaye umwana w'umuntu n'amahitamo.
Kristo Yesu burya yarahaye amahirwe Yuda yo kwihana. Yuda arayatakaza. Yamuhaye kuwa kane mweranda. Kuwa kane mweranda bariko barasangira yaravuze ngo aruja kungura. Hakuvuga ba Petero avuga ati mwami ni jewe ngiziki wewe nicecekera kiravuga na kimwe. Bisigura ko yari yatahuye ikijako. Igihe cyose mugiye ndikinatwigisha. Igihe cyose wirengagije ikintu uzi ukirengagiza ukuruzi birangira ubaye intandaro y'icyaha kandi icyaha iminsi yose yera ko wagisotoye ko wagikoze. Bisigura ngo Yesu Kristo ntiyari kubuza Yuda bitandukanye no kugendana nawe namusuzane umuryango wiwe ntugorwe agakora itangaza abona akavuga ati bwe nabona data namwe ndabibahaye. Nta kindi kintu na kimwe Yesu Kristo yari gukora. Mugabo ubuyuda bwari muri we, ubugome bwari muri we, nibwo bwanse gufata umurongo. Kuba amafaranga yamugurishije ataciye yamajije birafise icyo bisigura kuri twebwe. Igihe cyose wikuye ku itegeko ry'umukama ugatunga inabi mu mutima wawe, nta muntu n'umwe azoguha igikongera, ruzigera rwira igikongera. Kuko Yuda byari bishoboka ko Kristo Yesu urugero rugendo yagize rwo kumusaraba, sibyo? Urabona ko baje kumufata amaze kuva kugira Eucharistia, baciye Yuda akiyenjora akagenda, Kristo yaciye azi Getsemani, baca baraza kumufata. Baje kumufata Yuda atangura kwiyuha igasozi. Igihe abonye Petero aciye ugutwi Merikosi, Kristo akagusubiza ko ati intambara siyo umubiri, subiza inkota mu bwubatsi. Yuda yatangura kwiyuha igasozi, abonye ingene bamushikura ubwanwa bamukubita. Bisigura ko byari gusaba ngo kwihana. Mugabo Kristo Imana irafise arigera. Nk'ubu amadini menshi batwigisha ko ikigongwe cy'Imana ngo gihoraho ntangara. Harimo umunsi w'uko kuri wowe kiva. Iyo ariko uravuga wegeranya n'iciro 39, kubera ko mu ciro 39 mu gisuma ngo ntirenga muri Isirayeli mu Baroma cyarazira gukubita umuntu iciro 40 yacyari ishobora guca gupfira ko umwami wa mbere w'Isirayeli imyaka 38 kandi Goliyati imisi 39 atuka umwami n'ingabo. Nuko nicyo gitigire bashigira mugakiragoye guhanura. Imana ishaka ko twihana tukarekera duhanura marke tukaje tubireka. Yuda rero yarabirenze. Yuda yaramaze gusharika, asharika umuntu ariko Mariya ariko asuka amavuta kuri Kristo. Kristo amubwira atabora umuzogumana. Yuda ntiyigera yumva icyamubwiye, yadaditse umutima. Ngiye cyose udaditse umutima ugira umuvumo. Bariya batambyi abahereza mwuga rugero Kristo yagize ngo mu nzira y'umusaraba bari bafise uburenganzira bwo kwakira ry'amafaranga Yuda kuko yamvuye ajya kuyabasubiza barayanga. Iyo biyakira bagaca bakira nawe yari kuba intunguru, inyoni, bacamo intama, bakamuhereza imboga, Yuda yari kugirana, yari kubabarira. Mugabo barabyanze. Bijya bitwigisha amajambo ari muri Zaburi ya mbere cyangwa mu migani ya Samigani 18. Iyo wibatanije n'umugome ntuzokwigera wibaza ko azoguha agahengwe ngo nuko rukuzuriyeko. Igihe cyose wibatanije n'umugome rukuzuriyeko agusigara wenyine. So Yuda ni inyigisho kuri twebwe. Inayo mpamvu ari muri Bibiliya akaba ari umwanditsi w'ikigabane kimwe cy'igitabo. Yuda ni inyigisho kuri twebwe, ni icyitegererezo. Atwigisha ko umuntu wagufi ari washobora kukugirira nabi. Uwo utazi ubuzima bwawe, uwo utazi ibitekerezo byawe, uwo utazi umugambi wawe, biragoye ingene yo gufata. Mbere bo baranavuga ngo n'udafise isano ry'amaraso yawe biragoye ingene yo kuroga, sibyo? Kandi no gucungura biragoye ingene umunyamahanga yo gucungura. Nicyo gituma na Kristo yabanje kuvuka akagira amaraso ADN nk'iyo dufise. Icya kabiri, kudadaza umutima kwa Yuda kuratwigisha kwigihe cyose tudadasha umutima, nitwihutire imbabazi z'Imana ngo twirinde inabi, tubabaza Imana nayo iradutererana idushira inyuma y'uruzitiro. Niko Isaya 5 yavuze. Kristo nawe yaravuze ngo muhore mwegera imbabazi z'Imana kuko ubwami bw'Imana utuye muri mwebwe. Yuda yaribukanye ubwami bw'Imana. Nubwo cyo bitwigisha kubona Imana yaramuretse agasandaba akagira, bitwigisha ko Imana muri abakunzi turi abakunzi, dushaka kugendana nayo, tugakorana nayo, tukavugana nayo. Muga imbere y'icyaha turababasi bayo igasira ibanga. Icyaha kitihana
icyaha kidasabwe kw'imbabazi, icyaha kitakurungitse guca bugufi imbere y'intebe y'Imana, kiragutuma Imana igusira ibanga ikakureka ikaguha ukagenda rwose, ugapfa nyine ukayoba ukagenda. Urasobanukiwe? Ego ndasobanukiwe. Ariko ushobora niba utumvise kongera kubaza. Hari ahantu muvuze yuko yanditse igitabo. Utarafise igitabo muri Bibiliya? Yacanditse ko bavuga yuko muri icyo gihe yaciye yiyahura. Yoba yacanditse imbere yuko biba canke yacanditse ryari? No, iyo bavuze ngo yanditse igitabo burya si wowe yacanditse. Haba handitswe ku bijyanye n'ubuzima bwiwe, mugabe bikandikwa na Yuda akomoka mu muryango wiwe, kuko bandutse ari Yuda bene wabo na Yozefu. Burya ni rimwe none Yozefu yaguze Kristo. Ni ukuvuga ngo uwo mu muryango wa Yuda yandikishije amateka kuko ugena imbabazi z'Imana zigiye kuba ku buzima bwiwe. Biranahuye bunashaka n'ibiri mu buhanuzi bwa Yeremiya ku kigabane cya 17. Hari isezerano rivuga ko n'ubundi umuryango we utazogenda burundu. Nk'umwaka rero kuri Dawudi, sibyo Kristo aravuga ngo ni umuryango wa Yuda, kandi Dawudi bamubona intara y'umuryango wa Dawudi, kandi Dawudi yarahawe isezerano muri Samuel wa 21:22 gutyo. Ni ukuvuga riravuga ngo kubera wiyumviriye kunyubakira inzu mu muryango wa n'abazoncumurako, sinzobakubita ngo bagenda akagiri nzokubamasigaza intebe yawe. Yuda rero ntibyakunda ko nayo yari yiyahuye, abamukomoka ko bose ko bahinduka bakaba bagome. Hari ngombwa hasigara umwe w'umunyamasezerano avuka mu rubyaro rwa Yuda. Wewe niwe yanditse amateka kuko avugana n'uburyo Imana yatabaye Musa, uburyo Imana itubuza gutuka shitani, uburyo Imana itubuza guca urubanza. Usanga ari ubuzima bwiwe. Mugabo bigiye byanditswe n'ukomoka kuri Yuda nyine wenyine, ashingiye kuri izo ntege ziwe n'ingene Imana yabyuye ako kabuto n'ikarike ngo kagenda kagiriye. Kubera iki? Ubundi uri kuraraba mu gitabo cya Yozuwe mu kigabane c'9 havuga umugabo witwa Akani yakoze ikosa y'ukwakira inzara. Imana yabwiye ngo bazitware umugore w'umukama, mugabo kirazigumya arazimereza. Akani Imana yaraguhonije ivuga ngo umugore wiwe n'abana biwe n'Akani nyene nibagende mu kibaya. Abayuda bose, abanyeseri bose bace batora amabuye babateye gushika imva yiwe cyabaye ikirundo cy'amabuye. So uwo yarahonejwe. Babagabo bareganya Daniyeli barahonejwe bicanwa n'abana babo. Zereshi n'umugabo wiwe Hamani mu gitabo cya Esiteri 3 barahonejwe bicanye n'abahungu biwe. Umwami wa mbere w'Isirayeli yarahonejwe, yari Benyamini, yicanye n'abahungu biwe. So Yuda yiyahuye ubwiwe arasandawe. Mugakabuto ka Yuda naho yari yarasize n'umwana yari yarabyaye imbere y'uko akurikira Kristo, kuko bari bafite imiryango. Uretse ko na Petero afite inabokwe Yesu Kristo yakijije, bisigura ko kasigaye ako kabuto karakura, sibyo? Yuda rero Imana ntiyamuboneje, yapfiriye icyaha ciwe, yazize icyaha ciwe, karatsinda muri Nowa muri Mitanguriro 9 haravuga ko Imana yagiraye ko itazongera guhanira abantu rimwe. Ni ukuvuga rero Yuda yapfuye kubw'iwe rubanda bw'akabuto yaragasize. Ako kabuto akasigaye akizamuye kakitandukanya n'icyaha, kagize amahoro kandi k'icyo gitabo nk'amateka. Birumvikana? Sawa. Murakoze cyane kumpa umuco. Mugabo bice bijyana na n'ikindi kibazo. Yego, mbaza ntakibazo. Muri Eklezia Katolika hariho ukungene batubwira yuko hariho ipurgatori, kandi bakatubwira yuko muri izo purgatori ari zitatu. None nkaho oye mbega aho izo purgatori zoba ziriho cyangwa ziriho? Nimba ziriho na nk'ubuye nka Yuda yuko yapfuye yiyahuye kandi Imana itubuza kuyakuzima, mugabo wewe akaba yari yatse ubuzima kubera igicumuro yakoze. Nk'uwo oye yoba yagiye mu purgatori cyangwa yoba yagiye mu muriro, ko batubwira yuko hariho n'umuriro, cyangwa tuba bimeze gute? Ubundi ku kintu kijyanye n'umuriro bene purgatori ni ikibazo byosaba gusesangura Bibiliya. Mugabo iyo ugiye gusesangura Bibiliya ntubironka. Burya ni ikibazo gishingiye ku idini. Imana ivuga inzira zibiri zonyine, ivuga urupfu n'ubuzima.
ikavuga ko upfuye uri intungane ujya mu bituza kwa Burayimu, upfuye uri umunyabyaha mugabe iguha amahirwe yo kwihana kwiyeza ku buryo bw'uko umuntu tuvuga ngo kwa n'umusabani cyangwa n'imborego yagiye mu muriro no kuganira Imana ishaka kuba amahirwe yo kwihana siko ikintu kijyanye n'ipurgatori ni umwuka w'idini. Niyo mpamvu nisaba imbabazi mugashobora kuzakibigisha ni umwuka w'idini. Ikintu kijyanye n'ipurgatori ni umwuka w'idini kuko ni igitabo kibivuga muri Bibiliya amadini yose ntiyagihurikeko kiri muri Eklesiya Katolika yonyine igitabo cy'Abamakabe. Abamakabe ba mbere n'Abamakabe ba kabiri nta nubwo ndanacigisha ko mugatuzobishikira bisigurikire ikintu kijyanye n'ipurgatori jewe nacyo nihimiriza abakristo oya kuko Yohani uri kuraraba inyandiko nzima aravuga ngo nawabyawe n'Imana cumi ntibisigura ko tutaganzwa n'igicumu tudafise igicumuro no mugani kituganza kuko nawe yavuze uko mu cya gatatu n'icya gatanu mugabo mu ibaruwa rya mbere mu kigabane cya mbere umurongo w'icenda aravuga ngo niba uvuga ko udacumura ngo Imana bayisika inyuma uracumura. So hariho intege nke tugendana, izo ntege nke nizo baza kutwigisha ko arizo zituma tuja mu purgatori atahura agasembwa atahura iki mugabo urugendo rwo kuva kuri iyi si iyo tumaze gutandukana n'uyu mubiri ku by'ukuri mu nyigisho mwihame rya Bibiliya nabwo urwo rugendo rufise turase rugenda rucako no kuko hari umumarayika murinzi wawe hakaba umumarayika ahagarariye ikirere cyawe ujye umumarayika murinzi umumarayika agwana n'ibisokuru byawe umumarayika agwana intambara zawe zigaragara n'umumarayika agwana n'amarangamutima yawe. Abantu ko ari bane barahana we nazo bw'Imana mwana w'umuntu mu ijwi ry'ubuhanuzi. Rero iyo umaze gupfa ukaba upfuye wizeye Imana uyaye ibyaha byawe wemera ko Imana ko Kristo ari umwami ari umukiza n'umucunguzi umumarayika araprotokora ahaza ikintu kimeze nka taburo nk'uko bya byaha byawe wiyeza bimwe wirega hamwe watura amaraso ya Kristo haba ikintu cy'igifungo sibyo burya urubanza rw'umuntu umwana w'umuntu n'ikindi kintu. Rero wa mumarayika akaguprotokora akavuga ati ubu murimo wanjye ndawutogeje neza igihe ushane cira umunyabyaha umumarayika wa murinzi agenda yitumye agenda babaye nagira raporo atanga imbere y'Imana sibyo. Urumva ko hano umumarayika wa Shetani ya myuka mibi ibigukora n'ikigutwaye mu kindi kirere. Rero kuvuga ngo kuko Imana ntivuvudikira ntuvuga ngo yayi ibice 99 n'ibice 9 kwijana uruwayo intege nk'ibizibona kuko Imana ntidufatira mu bishobisho idufatira mu mwanzuro sibyo idufatira mu mwanzuro cyagiye urizwa n'icyaha cyawe Imana igufata nk'umweranda. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo umweranda umwere kubwira ndaburengeje muri Zaburi ya 18 kandi Dawudi aravuga ngo wampereye kurikije ubutungane bw'umutima n'ubw'ibiganza byanje. Imana yongera kuvuga Dawudi ngo nabonye umuntu afise umutima nk'usha. Dawudi yarasambanye, Dawudi yarishe, Dawudi yarabeshe, Dawudi yariye imitsima kwa Dawidi akayirya ugira ajya bishobora bagenda yari yasuzumye yikuye mu mutwe yayishingiye n'abitarika. Dawudi yari yakoze amakosa kuri Abusalomu muga Imana avuga ngo mbonye umuntu afise umutima nk'ushaka kubera afise umutima unyotera Imana kurasaba imbabazi. Nabyo Pawulo yandikiye abakristo ba Tesalonika agira ngo twe twatutse kumwe na Yesu Kristo ngo turondere ibyiza by'ijuru. Iyi nyota yo kurondera Imana tuyihereye umugisha kuvuga rero ngo purgatori ngo ya mbere ngo ya kabiri ngo ya gatatu ku by'ukuri byo byitiremena ndabikubwira impamvu sinshiba gutyo sinsuzuguye itegeko ryo muri Eklesiya n'agenda mu Kristo mu Katolika. Ndavuga impamvu nta muntu n'umwe afise igitabo bashobora kutwemera ko dusoma ngo tugisesangure tugeme kandi ko turaraba ubwiza bw'Imana ko bwatangiye kugera rwabaye gusesangurwa kwa Bibiliya no guhindurwa mu ndimi abantu bumva. Iki nacyo kitanditse muri Bibiliya kikaba cyanditse mu itegeko ry'idini. Idini irasigura kuyobora njyewe tuvuga Eklesiya tuvuga umuryango mugamaze kuba Katolika tuvuga idini sibyo. Yo Anglikani bisigura kwiyobora kutagira icyo murije ugacubikora uko byumva abayoboke bawe mukajyana abayoboke babandi bagasigara. Icyo kintu imisi yose umwuka wo kwiyobora ufite umuvumo kandi ufite umuvumo kuyoboye akagenda urafise n'umuvumo wo kubaye intandaro rya jambo Kristo yavuga ngo aragowe uwo bizova
sibyo? Kuko kugira ngo habe kwiyobora hariho bivuyeko, hari icyo badahurijeko, kugira abantu ntibahuze hariho manque ya presence divine, hariho kubura kwa mutima mweranda, sibyo? Rero bakristo cyane cyane mwebwe mukiri bato nimwitwarike kumenya iby'ipurgatori, itwarike kumenya iby'ijambo ry'Imana icyo rivuga. Riravuga ngo ni mwese rwose niwumva uri mu ntege nke rusange, kuko mu makuba mu byago mu ntege ngo niho nagucyororeye ndagupima kandi mugira igikoresho kimeze nk'izahabu, sibyo? Nguko bacyorora inzahabu mu mucana nawe nagucyororeye mu makuba, kandi amakuba ni kimwe gishobora kuduteza icyaha, sibyo? kandi icyaha nacyo kikabyara icyaha cyo gituma duhora mu ruzererezi rw'ubuzima. Ipurgatori si mu bwenge buriho cyangwa imiriho, si ubwenge ngo niya mbere niya kabiri cyangwa niya gatatu, itwareke iby'ubwami bw'ijuru. Imana ntivuga ngo ntusambane bireke, komusa uzohaguruka ugende direct. Hari abavuga ngo umwana w'umuntu ngo nashobora ngo kugira ugerana ngo kuvuga ashobora gupfa ngo ajye directement ngo mu ijuru, ngo muri eklezia turabifise 4:4 byo sibyo, ndabihinyuza nisunze Bibiliya iravuga kuri Stefano mweranda, kuko umuntu n'umuntu sanga aravuze Migani 8:17 ngo Imana ntirobanura ku butoni, wowe wese afise umwete wo kwirondera nayo igihe umwete wo kumuyereka. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane cy'indwi, mu rupfu rwa Stefano yaravuze ngo banza mureke, ngo mbonye ijuru ryuguruye, ngo mwawe ni mwakazi w'intama, imbwira avuga ngo hano. None Kristo yohagaraka guhamagara hakagira ikindi kigutangira, ndigikunda. Si icyo gusa, umworo Lazaro n'umutunzi habaye iki? Yaravuze ngo mbwirira ngo bagire iki? Avuga ngo nibatumvira abahanuzi nibatagira iki? Nta muhanuzi yoza kwigisha ipurgatori abareka arayobya abakristo, uri kubashyira mu ntege nke ku buryo bakubwira ngo n'umweranda ngo n'umumarayika ngo renga 10:8. Uwo mumarayika bavuga iryo jambo ryavuzwe mu gitabo cya Yobu rivugwa n'umwe mu bagenzi ba Yobu yitwa Tsofari. Uwo ari mu bantu bahamwe n'Imana iyo bamaze gutsinda agakugwa kw'ibigeragezo, Imana imuca amande y'inka. Kumwe kwa mwezi gisabo bamuca amande y'imitwa 440 na 24 dommage. Sibyo ingene byabereye ikiganda. Okay, tete kiganda nukuvuga rero na Tsofari yaciwe amande. None natwe dukorera mu mande ni nkabije cyane n'ibintu bivuga ngo ncumura bigirana. Hari ishetani y'igicumuro ibisigaye kikamira ubuzima bwawe. Mugabo n'igisabisho dukoresha mu kabisa kandi nacyo giseno kora ngo ndakirefize mugabo yawe narifishije abo muri eklezia boginyana cyumvira ku yanda tangira byose cyumura bigirana gicumuro ni accident. Iyo accident itabaye mortel bogitera kikwica ko gicumuro kigari cyane ko mwene sirake yavuze ngiza kucirana. Ipurgatori nene kwigisha gusanga isigura nifashishije Bibiliya. Mugabo nagiye gusanga Bibiliya nayo aho iyivuga ntihahuriza k'amadini yose. Kuba hatahuriza kw'amadini yose ni point d'interrogation, siko sose cyo kwigisha abakristo. Nimuharanire kuba beranda, birashoboka iyo uri ntungane. Imana no kukanyuma no mu gihe cy'impanuka yawe iguha kwatura tuwiteka mbabarira kabikubabarika gucomokana ngo n'abantu tugende kumwe, siko? Rero ipurgatori ya mbere, ipurgatori ya kabiri, ipurgatori ya gatatu mu byitekane. Yuda ariko ni wabajije kuri icyo nyene cyo kuri Yuda ko yiyahuye ngo yiyatse ubuzima kizira kwiyaha ubuzima. Yuda yabwirizwa kuzuza ni nka kujya kwa Kristo. Imana ntiyari ngombwa ngo ducungura abanze kwambika ubusa abange avukire mu dushabaragirike. Yujuje ikintu cyose giciye bugufi. Yuda nawe yujuje ikintu cyose cyerekana ubugome. Abyumvise Pawulo yabitaneza ngo Kristo yaciye bugufi aramanuka mu Bakolosi kigabane cya mbere. Ni ukuvuga nimba Kristo yemeye gupfa urupfu rw'abaja, rupfa abagome, akagirana yemeye byose kugira ngo ubwuzure bw'amasezerano tumenye guca bugufi, gusenga mu kuri no mu mutima, kwigana Kristo icyo ari cyo. Mugabo n'umugome nawe arabwirizwa kuba umugome gushikana ku kanyu kubera cyari cyitegerereza. Niyo mpamvu Kristo yose akavuga ngo
iwe nereje gucungura isi, yareje gucungura abantu, yaravuze ngo barago wiyapfuma n'inda yamubyaye ikoroka. So Yuda ntabwo yari kujya mu purgatori cyangwa irani urubanza rwe rwabayeho, kanatsinda kira noneho abantu bapfuye Kristo Yesu yaciye agenda arabugururira bose. Yuda burya ari mu barose imbabazi, kuko Yuda yahambwe imbere ko Kristo bakura ikiziga ku musaraba. Ikindi nacyo Yuda yahambwe imbere yuko, kuko ntibari kugumiza ikiziga ciyabuye ngaho cyarazi, bari binjiye mu gihe cy'isabato. Ikindi nacyo na Yuda yarazutse. Yes. Usomye urwandiko rw'Uhoraho ntibisobanukirwa rwose, ndakubwira impamvu. None Kristo Yesu niyo bwite defile ntiyazuye babura guhera kuri Abeli, siyo ntungane mbere yapfuye, kandi yazuye intungane gusa kubera ko shitani yari yamurenganije mu rupfu ikamwicira ikiri ikinyoma n'abacyonga ngo mifunguruzo. Abantu bababariwe kubera urupfu rwa Kristo. Burya imbabazi yasize nta ku isi n'izatwaye no mu ijuru, arashirikira yakifunguruzo shitani. Nico gituma Shewoni ahabikwa abapfuye haciye hahinduka. Kera yafise imfunguzo ya shitani, Imana yamuhaye ubwo burenganzira gushika umunsi w'igisa. Umugabo yaragwatswe kubera urupfu rwa Kristo. Yaragwatswe, Kristo amwaka imfunguruzo arabazura. Yuda ahamya ko yazuka kuko nta n'umwe yasigaranye shitani. No. Kandi Kristo ntiyagira imbabazi abapfuye ari intungane gusa, kuko amaraso y'amasekurume n'ipfizi ntibyari kubenza. Yabagira imbabazi bose kuko nawe yarapfuye urupfu rw'agashinyaguro rw'amasuno ngo bamuzi atariho. Uko shitani rero yari yabesheye Kristo, niko n'Imana yaciye mwambura ubutware. Burya abantu bagira imbabazi kubera urupfu rwa Kristo n'abariho n'abapfuye. Cyo gituma baciye bazuka bagatembera gusa bamenyekanye n'intwari. Hama baragenda nibo buguruye Shewoni. Bavuga ngo Burayimu ngo nibo buguruye Shewoni. Ubu ni aba Kristo bacamo ni za purgatori, ngo jiburyo jibubafuji imbere jinyuma, byaheranye n'urupfu rwa Kristo. Haciye haba hitwa igituza cya Burayimu mu mbabazi z'Uwiteka. Niyo mpamvu no ku kanyuma turetswe. Kandi nicyo gituma jewe nk'ubu nko gusomera ibisuwapfuye bigaje umusinda biha iyo ntego. Jevuze ngo nk'ubu uye gumva w'umusinda bavuze ngo gusomera ibisuwapfuye, niba uri kuri biga ubu uko ndabikora novuga ati mfashe, kubera ko sogokuru yapfuye cyangwa papa yapfuye cyangwa mama yapfuye, igisokuru umuco wiwe mubi woshobora kugendanira muri jewe. Kubw'iyo mpamvu yinguka yabisa mbohoje umuryango wanje, twibohoje ku ntege nke ziwe, ibyaha byiwe, kubandwa kwiwe, kuraguza kwiwe, akaborege kwiwe, turabyibohoje kubera ko biradukurikirana kandi imyaka igihumbi inyuma y'uko hapfa kw'isi, imyaka myinshi. Rero sinavongiye kumusabira imisango aje mu ijuru, no. Mugabo bishitse ngabikora navuga ngo kugira ngo tubohoke imyuka mibi yamuranze ntidukurikirane, ineza yamuranze idukurikirane. Niyo intention ngira bishitse ngabikora. So ibanga ryo mu buzima umuntu amaze kuva kuri iyi si n'ibanga ridasanzwe, ariko rishyurirwa abafise amayekuteri ya mutima bwirana. Amayekuteri? Yes, naje. Murakoze cyane kumpa umuco kuri icyo kibazo nari nababaje. Yego. Kamwe mikoro rero mugenzi wanjye nawe abanza batse hama ndaja kubabaza ku bibazo by'abakristo bagiye barababaza. Sawa. Tugire Kristo Naganze Kristo mu mitima yacu. anje ikibazo narifise. Urabona uhereye ku ntango y'irema ngene Imana yaremye ibintu, yarahereye ku bikoko, irarema inzuzi, ibiyaga byose, hamera kuvuga ati ibintu byiza, timugantukuye mu muntu asa nanje, tuzobana ngaha muri Edeni hameze neza. Niho kurema Adamu iramuhereza n'umugore Eva. None ikibazo canje ni kubera ko Imana yaremye umuntu izi ko bazobana neza ngaho muri iryo tongo rya Edeni, mugabo akaza kuvuka Kayini na Abeli, ariko gutangura Kayini akica mwene wabo Abeli. Kubera ko Imana yemeye ko hatangura gupfa intungane hagasigara umunyabyaha Kayini,
kandi yari umuntu bizobana neza mw'iyo ideni. Yo ni ukuvuga icyaha cyaraganje gusumba ubutungane kandi biganza Imana ibona. Ubundi Bibiliya Imana ntiyigera ishaka gutakaza umuntu. Abeli ntiyamutakaje. Kandi we yatanguye gupfa. Yarapfuye avuye muri umubiri bwa Abeli, yagiye mu umushawe wasubiye wavuye. Iyo atangura gupfa Kayini, Imana yari kubitakaje umuntu. None yari yiremye kubera ko yaremye Kayini. Ibona neza ko izomubabaza imukwi ca Abeli. Eka Kayini uwo mwuka yawuhawe muri kwa kuntu Adamu yagize ausase mugabo kaganira n'inzoka bagahita bakarenga itegeko ry'Imana. Ni nka kurya basikuri Yakobo, sibyo? Urabona Abrahamu yabyaye Isahaka abyara Yakobo abyara Yakobo na Esawu hasi. Ngo abana bagwaniye mu nda, Isahaka ajya kubaza Imana. Imana imubwira ngo umuntu yari ibigo bibiri nakunze kimwe nanga ikindi. Ni ukuvuga mu budahangarwa bw'Imana harimo intambara. N'abanyisirayeli kugira biyereke fasa n'abo babiri itabakompora n'umunyamisiri yabateje intambara y'Efidomu atabigwanishije abahaye. Kandi icyo gituma tuvuga ngo turi ingabo za Kristo, ntituvuga ko turi abantu ba Kristo, ntituvuga ko turi abasivili. Ni ukuvuga kandi Imana intungane n'umugome iyo bariko baragwana Imana itsindisha. Iyo bagomba kuva mu intungane n'itsindwa n'iyipfa. Ndakubwira impamvu. Wa mugome abagifise amahirwe yo kwihana, abagifise amahirwe yo kugira agahinda y'icyo yakoze akagaruka ku Mana. Nitangura kwica umugome, intungane irasigara ijya kwicuza impamvu yishe umugome, kandi ku mugome tuticuza iyo wishe uburozi ntiwicuza. Ibyo biri mu gitabo mu cy'amategeko 2, amategeko y'Imana. Ni ukuvuga Imana kugira ngo yemere ko Abeli apfa, d'abord Abeli niyigwanirira. Imana ku buryo yari yahezagiye Abeli, niyo yari ifise ikiganira na Abeli yari afise umutima utuje. Ibyo biri mu Itanguriro 4. Kayini Imana ibona ko agomba kwangara, agomba gupfa, ntabwo agomba gukora ikosa. Kayini Imana iramuganitse, Kayini arabirenga akarabyaho. Imana yari bizi ko itamarigwa izokongera ikishumbusha. Niyo mpamvu uburyo Abeli yavutsemo nibwo buryo Seti yavutsemo. Mugabe iyo apfa Kayini, Imana niyo kwishumbusha. Ubisobanukirwa uriko urasoma mu gitabo cy'ubwitonzi ngo gukenyuka kw'intungane kuruta ukuramba kw'ababisha. Iyo Imana ibonye intungane ikenyutse, ibishobora kuyihora ikagaragaza imbaraga igakubita. Kuko nk'ubu Imana yarabwiye Kayini ngo wabikoze, yabanje kumubwira ngo mwene wanjye wabera gihe kwa mondakice. Ubwa mbere yari yabwiye ngo Kayini ngo ibyaha biriko biradodora ku mutima wawe, biriko byitugatuga ku mutima wawe, ntiwobireka nawe ubundi munsi ntuzonezereza nkaguhereza gihe. Aricecekera birengako. Imana imbwira ku mwavertisi aricecekera birengako. Kayini aramaze kugaragara nk'intumva. Iyo uri intumva uhanwa n'itegeko rihana intumva. Kayini ntiyashobora kwicwa n'Imana, ntibyakunda. Kuko Kayini yarivugiye ngo Imana cyamubwira ngo rero uravumwe ko wakoze iryo shano. Kayini avuga ngo ubu rero ngo mbwiye ko umuntu wese azombona azoca nyica, ngiye kuba uruzererezi. Imana yamubwiye ati no, uzotera imbuto hazamaho. Imana imubwira ngo Kayini uzokwica nzoguha incuro 7. Bisigura iki? Umugome yicwa n'ubugome bwiwe. Imana aravuga ngo uwicisha inkota yicwe n'inkota. Mugabe intungane ishaka kwicwa n'intungane n'igikunda. Imana rero hako ireka intungane ngo isigarane n'Imana. None nk'ubu iyo hapfa Abeli, Imana yacira gutera mugome, yashyize Kayini mu mugome. Iyo hapfa Kayini ikigumetse intungane kubera niyo yari yashatse kurema kugira babeho neza, ariko ntibyakunda. Kuko intungane n'Imana gusa, bisigaye byose biraharanirwa. Ubutungane turabugwanirira. Reka ndakubwire ibiheburo uhora bituma muri kwishura. Reka nkwigishe ishingiye kuri ekwasiyo.
ni kuvuga imana yaremye abantu babiri yaremye abantu babiri babwiye abandi babiri babandi babiri bamubwirana cuko bati barababaje imana sibyo kubyara ababyeyi bababaye bashiraga mu buryo bazokura ku by'ukuri Eva ntiyarazi kugenda abagore bazokura nabo ingene bizogenda kuko no gupfa kwa Abeli ntiyabimenye yabonye amusangukira kimwe zirazagirane nta kindi umwe abaye intungane ashimishije imana inyotewe intungane ziza zishimisha uwundi abaye umugome sibyo hishwe intungane imana ifishe ubushobozi bwo kongera kurema umuntu yivutse nicyo gituma amaraso ya Abeli ntiyigeze acecekeshwa n'indi ntungane yacecekeshejwe na ya Kristo ni kuko ni koko baheburayo mu kigabane cya 6 cyangwa 7 havuga sibyo ni kuvuga amaraso ya Abeli yacecekeshejwe na ya Kristo kubera niyo ntungane yari yabonetse Enoke yakoze kugwe ruhande mugabo kuko yari yamenye umugore ntibyakunda yagiye mu ijuru azovuga ubuhamya ari mu kigabane cya 5 cy'igitabo cy'itanguriro ibyo niko ndakubwira byabe na Kayini mu kigabane cya 4 impamvu imana yaretse Abeli akicwa kwari kugira ngo bwa bugome bwakomoka kuri Adamu na Eva mu guhendwa n'inzoka imana ibereke ko hari ikosa bakoze bagiye kubyaza umusaruro weretse nawe bwingere uwo mugwanje Kayita ari muto yakunda ibuji kuburyo abonye ibuji yagomba kuyikora ku nkoko umunsi umwe sarangiye ati uzomureka yikoreka je tumuvuze nta kindi uzokora ngo ayireke kuko yimubugije yararira kandi ubundi yari umwana kuvana ari muto tutigeze twumva ijwi rye bari kararira ku buryo twagomba tubazaga n'ikigogo ngo azo ikigogo mugabo ikintu cyamurigije Kayita ni kimwe cyonyine ibuji kandi amaze gukoza umwana akoze ibuji sarangiye ati nta wundi muti ndavuga ntere kuri umugome kono kubyo kuri umusore ikora kagashani yoke ni kuvuga iyo ugiye gusoma mu gitabo cyo guharura mu kigabane cya 24 ukabona ibintu Balamu umupfumu yatuye ku banyisirayeli ko barazana ibyo yatuye kuri Kayini ukaraba ingene Dawudi yatuye ku banyisirayeli yatuye kuri Kayini ariko aravuga abayezawu abantu bavumwe n'Imana ucubona kw'Imana yari yibikiye ubundi budahanga kugira ngo ibwire ni ukuvuga imana yari yibikiye ubundi budahangara kugira ngo izokongere kwiremera ubundi muntu n'ubundi Abeli nawe ari ntungane yaragiseka agatsiko kwande ko kwa Adamu umunyamibabaro umunyagahinda nawe nawe uzi ku nshuro ya kabiri yari kubikirira Imana nawe ne twari tuzi ko atungana ko biravuga ngo abona haye amata mu nyuma banyimye amatwi sibyo ni ukuvuga twari kwisanga Kayini na Abeli bose bashobora kugenda bameze uko hari igihe Abeli yari kuvuga ati yambushije sinzongusha ubwa kabiri kavuga ati Imana yo n'amashimwe mugabo kubera iki ukugene basamwe inda bakarubyarirwa mu mubabaro wa Adamu na Eva ariko Seti Uwimana yongeye kubwira Adamu ngo ngera umenye umugore wawe hazamo kandi kabirya niyo mpamvu habonetsemo urubyaro rwa Enoke rwa Nowa ibintu nk'ibyo ni ukuvuga Imana agira bute n'ubundi burembo buri mu ngani bwinshi kubw'ubutangarwa bwanje reka nkurike sino nitwavuga ngo Kayini mu kwica Abeli Imana ntiyabiretse ngo yarabiretse Imana ishobora kureka intungane ikababara ishobora kureka intungane igapfa mugabo igomba kwigisha ikintu gikomeye gusoma icyari gukorwa na ya ntungane so n'ubudahangarwa bwayo murakoze cyane yego none ni kubera icyo cyaha Adamu na Eva bakoreye muri rya Edeni bari kubera iki muvuze yuko ngo kugira havuge Kayini ngo ari ingaruka y'icyaha bakoze none Imana akunda ko sikoze ikabyaza umusaruro kuri wewe byo ntacijana ntibazobahende Bibiliya bivuga neza ntibazobahende Bibiliya wowe icumuro bibagize neza
Teka kushaje. ntibazorohere. Bibiliya bivuga neza iminsi yose icyaha kimeze nk'ikiguma. Ni gake ikiguma kibura tarase na none, kandi Imana igihuye ibabaje. Si uvuga ngo ushinzwe ko yakazirikira. Adamu na Eva ntibigeze basaba imbabazi. Imana yarabasanze ati Adamu wagiye he? Adamu ngo yishyura Imana ngo ni wa mugore wawe. Umva asabye imbabazi, avuze ngo ni wowe wabinkoreye, wamumereye, wabigiriye iki? Yavuze nk'uko umega ntibari nafi kumbe bagiye kunyegeza, bari hafi nafi bose bambaye imibabi misa, avuga ngo ni wa mugore wawe. Imana yamuhaye ababa abisa agahinda, kandi acagira akanyamuneza, atangura kuvuga amazina n'imitongo. Umugore ati ni inzoka yamenze. Bose babuze ubuca bugufi ngo asabe ikigongo. So umutima w'Imana niyo mpamvu hakihabye umuserafini ataremewe gucunga Edeni, akaza gucunga Edeni kugira ngo badashobora kuyinjiramo. Kubera iki? Burya igiti bariya yacanye hacu ni kutamenya gusaba imbabazi, ni kutamenya kubana n'imbabazi n'ubutungane bw'Imana. Wapfukamye gusaba ikigongo ati bijye twabikoze ibyo tutazi, tubabarire rwose. Sibyo? Ni ukuvuga rero Imana si ukuvuga ngo ibika inzigo ko muteye. Mbwira ikintu cyose kidasabiwe imbabazi, Imana iragihana. Nta mbabazi bari basabye cyangwa bari bomatanye, ahubwo umutima w'Imana urondera umuntu. Niwo watumye Imana yica inyamaswa. Buri nyamaswa ntizicwa. Niwo watumye Imana yica inyamaswa, yakira urushanda, irabambika. Hacyaba develope k'agatima nyamaswa kavugwa muri Yakobo. Abari bari ariko gakuze, umuntu abyara icyari, imbeba ibyara imbeba, umugabo akabyara umuntu, akabyara umuntu, inka ikabyara inka, impene ikabyara impene. Ni ukuvuga kajya gashatu bambaye byari ngombwa burya n'abene ari kwijana ku ijana. Mugabo ufite yuko babyaye abo bana bakagira agahinda, bakagira umubabaro, Adamu agasa n'uwigiweyo Eva, ngo inyuma y'imyaka amajana n'amajana Imana ibwira Adamu ngo ngera umenye Eva kugira yishumbushe Seti. Burya Seti yazananye n'ubundi budahangarwa nk'uko ku mukristo agizene yatuye amaraso ya Kristo akihana ibyaha, azanana n'izindi mbaraga yatabaye imbundeke y'ibyaha. Murakoze. None ko yishumbujije hakavuka Seti, nta wundi mugore yasubiye mu kuvuka, habuze Seti intungane. Ni kubera ibivugatsa mu ngo hariho abagome, hariho abanyabyaha. None Seti yarongoye Rwanda kaje kacangana kane. Ni ukuvuga hari hatanguye urugamba uko aba igwafururu abagome n'intungane. Seti rero arimo byose, yajemo byose, yavuyemo byose. Seti niwe yavuyemo Enoki, yagiye mu ijuru adapfuye, kandi Enoki niwe yavuyemo. Ahubwo mu mbyaro z'umwumwe Imana yamitora muntu. Nk'ubu Seti amaze kubyara, mu mbyaro ziwe Imana yatuyemo umuntu. Muri Enoki Imana yatuyemo Nowa. Muri Nowa Imana yatuyemo Burahimu ku rubyaro rw'icumi. Muri za mbyaro ziwe zitatu hagera n'umwe yavuyemo burya, naho hari yamuntu Nowa ku rubyaro rw'icumi niwe yatuyemo Burahimu. Ni ukuvuga kubera cyaca muri Edeni, kubwa Eva ahenze Adamu, na Seti yaje ari intungane mugarongora uvuka kwa Kayini. Nabyo byabaye kwa Yakobo, Ezawu ajya kurongora mu Bayishimayeli, abavuka kwa Gayi, sibyo kwa mwana w'inshoreke Ishimayeli. Ni ukuvuga rero byaciye kumara rwafunurura burya niho hava ijambo wishobanukiwe. Uwurondeye Imana arayironga, uwutayirondeye atakaza umunezero. Barahamu akavuga mu gitabo cy'Ugwara 24 ngo ibyo wubatse byose kanyiniwe, ngo nawe wubatse ko bikomeye, ngo byose bizosenyuka nta kizosigara. Ikimenyetso cy'uko ubutungane uva ku itegeko ry'Uwiteka no kubaha Imana. Guhera kuri Seti ahubwo bisigura ko tubwiza kunyanyagasa tukarondera Imana. Kubera iki? Seti nawe yavutse mu bugombe bw'Imana, yasanze icyaha cyaramaze gushinga imitsi. Seti acarondera umunezero muri cya cyaha cyashinga imitsi.
sibyo? Ni ukuvuga ni ukuvuga ararongorayo kandi umugore amutwara umumarangamutima. Muri Sheti niho havuye Lameki. Hariho Lameki mugabo niwo kwa Kayini yaguma yomanga ngo je Lameki, ngo bagore ba Lameki, ngo we Tsira, ngo we Ada, akabyuka umuturuturu akomanga. Abo bantu bavuye mu Imana yari izi ko bazogenda nkayo, bakavuga nkayo, bagakora nkayo, nk'uko Mishe 6:7-8 abivuga. Mugabo rero Imana yagumanye deception, yagumanye umubabaro, yagumanye agahinda. Niyo mpamvu imaze kubana no kuri Burayimu. Ne Burayimu ni kabiri akaryamana na Agari, ntibyavuye kuri Sara. Seti yajyanye n'umwana, mugabo n'ubundi ruvangatirano rwiwe n'umugore yarongoye. Ni kuvuga rero Seti kandi abere burya nawe yari kugumaho. None ntiyari kurongora mushiki we ntiyavuka kuri Adamu na Eva, kuko bararongorana kijyagiye na Kayini yarongora mushiki we. Ni ukuvuga kuko abakobwa ntibavugwa muri Bibiliya. Ni ukuvuga Imana ubudangarwa bwayo bwagumye burondera umuntu gushikaho Burayimu imusanga muri buriya bakadisimu ahantu baroga, barabuza, baterekera, bagiriki. Iravuga ngo Bwana sanga sagatsi ko kumenya ubuzima bwo kwano bakira isoko 10, ni kuvuga imyaka 1000. Icyabaye n'igiki Imana jana nawe Burayimu uraca kabiri, umugore yongera mwenda Sara tijyamana nagaye burya ntibamenye Imana ibyo yakoze yaraherewe iricecekera arabikora. Urwango ruba ruraje, Sara yirukanaga yafise inda, yirukanye amaraso ya Burayimu, aramujyajyanya, Imana iramugarura igiriki. Imana yongera kubwira Burayimu ati zugende imbere yacu tunganye kose. Cyo gituma Imana yavuye ifata indi strategy ko babantu yari mu bwa mbere yabasubirije nabi. Adamu wa mbere yaremwe yabaye Adamu wa kabiri yabyawe ari we Yesu Kristo. Eva wa mbere yacumuwe yahinguwe, siko kuko nigufa ryahinguwe mu mugabo. Eva wa mbere yahinguwe agacumura yabaye Eva wa kabiri yavuzwe ko bijya vuga ngo isaba rya Bikira Mariya n'abaporoti babiharira bijya niryo hingurwa rya Bikira Mariya. Hari haravuzwe ko muri Israeli umwana w'umukobwa azohavuka, na Israeli arabihanuye nyuma y'imyaka 600 biraba. Burya mwari muzi ko Bikira Mariya yapfutse ariyo batanguye guhimbaza Noel. Iyo oyiyerecho ni mukimbazi reka nzokibigisha nyuma mukimbaje. Burya Noel yarahimbajwe imyaka 600 Yesu Kristo ataravuka. Nicyo gituma abantu bahari isama rya Bikira Mariya barihenda bafuma ba confusion kuyirizwa mu ijoro. Mugabo guharira kubijanye n'isama bicecekere n'umuhanuzi buri muri Bibiliya. None bacu bayihimbaza gute Yesu ataravuka? Kubera ikintu kibuwe baracinjoyinga nk'ubuzima. Nk'uko uyu mukobwa umubwiye ati Imana iravutse ejo fiancé wazoza, cyangwa umuhungu agahagarara nk'ishidine cyangwa muri Australia akakubona kuri Facebook habwira ati Rozine nagukunze ngomba kwitegura nzoze kugukwa. Uhera aho nyine ugashyira mu mutwe ko umudamu, uhera nyine ugashyira mu mutwe ko ufise fiancé, uhera nyine ukagira mentalite, imyambaro, inyifato iki wama witegura umwanya wo kuganira n'umukunzi wawe. Ega niyo mpamvu no mu gitabo no mu nkuru nziza ya Yesu Kristo ibintu birahanirana. Mu nkuru nziza ya Yesu Kristo mu kigabane cya kanga mu kigabane cya gatanu cyanditswe na Matayo ngo Abanyisirayeli Kristo Yesu amaze kuganira n'ujya mu Nyasamariya akazijya musambanya akamutabara yaciye ajya kubashingira intare. Aho ni muri Yohani kandi muri Matayo 5 burya niho hahututse ngo baciye baza ku musozi Karizimu bicara bamubwira ati yari Mesiya twari tubindiriye ni wewe. Bateye bamubwira ati tuzotsinda gute, tuzobakubita imbuye gute, ingumu tuzozitera gute, amakofi tuyatere gute. Ati si cyo cyanzanye siko bimeze. Mugabisigura ko bari bambaye umwambaro wa Mesiya aza kugira kubateresha inkota n'imwe yavugwa ko abamusaba atigeze babona haciye imyaka 1000 basi nukwizera n'ibintu byo mushimuka. Kurya umukunzi wakubwiye ati ndagukunda uba ufusha utwe ko biye tuzokoga uzongirana tagura kwambara neza shakoshi nziza n'umukobwa wiyubashye nagishobora kugusomaza ntaki wana kujya kumubikira shira mu mutwe ko yarongo adeze mu mutwe ko yarongo umusanganye. Cyo gituma bambara n'impeta akambara neza rwose atari kugira bamubone azi ko yambariye Kristo. Umutwe w'ubuzima bwiwe uwo yihebeye uwo yakiriye ni naryo jambo kana ama yakunda kuvuga cyane ati uwo wakiriye uwo wihaye
niwe ashobora kubana nawe mu bihe byose. Uwo rero arambeta, urumva arakoroga ubwonko bwawe ku buryo ugendera ubwo umva nturamukubita n'ijisho, ushaka kugenda agukunda abwira nza kumubwira iki kukumbwira dustika ukabishyira mu mutima. Nabyo nibyo byari bihari mu gihe cy'ubuhanuzi. Icyo Imana yanuye kuko yari yarirahiye ko ijambo ryose ivuze izorishitsa bakibamo. Ahubwo gusa bamaze kabiri bitaraba bace bagomba gutera amabuye Izayi, ko niwe yari yabihanuye. Bace bagomba gutera amabuye Izayi kandi byarangiye bibaye. Byarangiye bibaye byo gutuma n'urupfu rwa Izayi yapfuye yishwe n'umukwe wiwe ngo bamuziza ijambo ry'Imana, bagatora mu gitabo bagakata agatoki umukwe wiwe bakagira kandi yari umwana wamubyara kuko yishwe na Manase umuhungu wa Ezekiyasi, we yabyacagiye muri ya myaka 15 Imana yamwongera. Ni ukuvuga rero igituma sinikindi nuko icyo Imana yavuze bagifata mu buzima. Kandi n'uyu munsi icyo Imana yavuze iyo twagifata mu buzima ibintu byose byogendetse neza. Mwakuma tuvuga turindi ibimenyetso. Yesu Kristo yavuga ngo ahiriwe umuntu azokwemera basi ni badidimo atacarinze kubona akabifata nk'ubuzima. Aranavuga muri Matayo 15 ngo nuheza gutura imitwaro Imana yawe ukayibwira ukayisaba ibyo ushaka byose uzoce wemera uvivure ko wabihawe. Siko yavuze akabaza aho nyine. Nyine kubera ko yavuze ngo niwaheza kwitura imitwaro yose ufise aco uvivure. Kubera ko ibishe ugasanga umuntu yagumya asubiramo byo yabindi kandi kubivuga nayo ngo bice ushaka ngo kibwira ukaguma bisubiramo kandi yaravuze ko uhejeje kubivuga uca uvivura ugaca witekana. Bisigura rero ko wamaze kubivuga uca wigumira ngaho urindire. Oya, wamaze kubivuga ntiwaca wigumira ngaho urindire kuko usanga ari ubuzima bwa buri munsi. Kubera iki? Nk'ubu uye wayisabye uti Imana ndagusabye umugabo, sibyo? Ndagusabye urugo, n'uburenganzira bw'umukobwa wese, ndagusabye urugo. Birasigura ngo hari igihe uba waraje amashuri ufise imyaka yo kubyara witeguye kubaka, urabona uti nta mabi kumurego bari gutunzi ko ari gukora ubanza n'iki mugabo ubundi ndiregiye kurongorwa. Mugani ukibagira ko ari isokuru hari umwanya gusenge ashobora kuvuga ati ntazopfa rongo. Icyo kintu kirakunanije kwizosi. Imana rero irakureka ikaza kuraba yuko ubwira kuvuga uti none Mana Isaya yaravuze muri 62 ngo yemwe abibutse umukama abashaka amahoro ya Yerusalemu. Yavuze amahoro ya Yerusalemu n'amahoro y'umutima w'umuntu. Nicyo gisagara kiri mu Imana muri twebwe, si Yerusalemu ubutaka. Ngo ndimurambirwe ko kandi muceceke umukama langije guha amahoro n'ibyo byose yasezeraniye iki gisagara. Ni ukuvuga kwinginga Imana ni kwirinda ubwibone bwawe. Narakubwiye naravivuye nawe waravivuye tuzohura nabyo. Kandi cyagiye uza kubwira Imana kuyibutsa ishaka kubwira ati rega banzo tekana umugabo aracagwaye, rega banzo tekana umugabo wawe yahuye n'impanuka atera inda y'umuntu, atera inda umuntu none yaramukweza aramutwara. Donc muri bwa busabane bwawe n'Imana kukuza kwibutsa ni kuvivurika kubwira ati rega ceceka ndiko nkura ndiko ngiriki ndiko nshiriburi ndiko nshiribubafu. Mugabo uciye guceceka ukagumira wumva none message y'Imana nazo ikora. Yehora bifuza ngo bacusenga kuvuga ko tukuyibutsa. Uraza ukabwira utereka Imana gaca imbere yawe kizira kwidodoka kwiheba kuko ubutunzi Imana yasize mu muntu nigihe. Mwene umusiguzi cyangwa kwereti muri Bibiliya ya Ecclesia Katolika hariho ikintu cyose gifite igihe cyacu. Hari igihe cyo gusenga, hari igihe cyo gusaba, hari igihe cyo gushima, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo gutwenga, ikintu cyose gifite igihe cyacu. Nta cyose Imana itarakiguha komeza uyisaba kuko si byose tuyisaba ngo biduhe. Oya, iguha ibigukwiriye neza rwose wishyuye mu mukobwa w'umukristo. Iguha ibigukwiriye kubera iki? Ugisanga mu nda y'umubyeyi wawe kwibarutse Imana yarashyize ubutunzi bwayo muri wewe. Kandi niyo yashyize ubutunzi bwawe ubwo yashyize muri yewe, yashyize ubutunzi bwayo muri wewe buzoba bukenewe mu gihe cyawe. Muri icyo gihe rero Imana ntirinda wewe, Imana ntirinda jewe w'umubiri, Imana irinda ubutunzi bwawe buri muri jewe. Nimba navutse ndifura ngo ngakarorero, sibyo? Nimba navutse ndifura ikabizi ko mu bufura bwanjye ari jambo nzogira uwihakanya amaraso, uwamenye ibanga,
umwicanyi agahinduka mu muryango mvukamo kandi agiye kurongorwa mu wundi muryango. Siko Imana ntizorinda anitaho inyama n'amaraso, izotanga ingabo zipfe nazo bano munyantege nke, indungikira abantu zindungikira amahano igirike makanda yigarukeko, kuko iyo connection yanjye n'Imana irahari. Mugara abandi nabo bavutse mu burekerezi baza nk'abaje gucungera abaverema aba VIP abo nabo Imana irabarekerega barahari. Uwo rero uwo muntu Imana ntigwaniriraho, ahubwo imbabazi z'Imana zihora zikora iyo zitamugeze ko agahitanwa n'impanuka y'icyakoze. Abo benshi no gukenyuka barakenyuka. Niyo mpamvu mushobora kuba muri babiri mukora ibyaha bimwe mufite intege nke zimwe mugabo agakenyuka undi ntakenyuke. Nico bita abahinga bavuga ngo n'amahormone, ngo ni ubwoko bw'abasirikare b'umubiri. Ugasanga murya bimwe muryama mu gitanda kimwe mwagahora na malariya ndadahona na malariya mwishimuka bijya bisigura ngo umwahorana uburinzi ubutware imbaraga undi atabyafishe. Abo ni bande? Ni ba Yuda. Soma Yeremiya 17:1 aravuga ngo nawe Yuda we ngo naho icyaha cyawe kimeze nk'ikaramu y'icuma banditse ku kabaho nguvuga kiragoye gusibangana, nzokubabarira kandi n'ibyo wari waratakaje nzabikuzanira. Niryo sezerano ry'Imana n'umwana w'umuntu. Biba bisaba ko wisuzuma ikintu wasabye Imana ntugakugwe n'isoni z'ukongera kukisaba, ahubwo igihe ukisabye ukabonera ategeko kukiguha icungere gutira intege nke zanje mbece arabaye mu muryango wanje, hariho utarongowe, hariho warongowe atebye, nusanga bihari cya witandukanya nabyo. Benshi abakristo rero n'abacu bagomba yamwaramutse muri yo nzine mukamanyagura ngo mama yabona uratebye ubusifuye wese ugaca witaba niryo kosa. Mugimana avuga ngo hari hasigaye amezi 3 gusa yonyene ngo umwimbu wawe ukugereko. Iryo jambo muraza buriye ngo hari hasigaye amezi 3 yonyene ngo umwimbu wawe ukugereko, ngo naheza ndakurungikira ibyo kuko wari wampebye wari wantara. Aho ni muri mwene ni muri Marakiya 2. Uko umwimbu wawe wari wegereje mugabo ndakureka ibyo nyibirona kuko wari wampebye. Urumva rurasaba ko winginga ugatitiriza kubwigihe cy'Imana ukareka kwigiranya na mugenzi wawe. Iyo Imana ibona ko icyo kintu uri kurayisaba itazokiguha igushira kwikimenyetso, wowe nyene wumva wowe nyene wumva ugasanga nk'ubuye ndagoye nk'akarorero muri babiri sikubiva mu ugasanga muri babiri mwane gishure rimwe mwese mushaka abafiance, ugasanga mwese mumaze kwinjira mu rukundo mukaruvamwo mumaze iswate rimwe mwabikuyemwo murabenga irindi nago nibo babahebye mwese bimaze kuba bako, mugasanga ukavuga ati okay ubu rero mbize umuhigo amezi 3 giye gusaba Imana umusheri y'amezi 3 mwagaheba ari mu kumeneka. Mana wangiriye ibiki Mana nukuri wangiriye ubundi nawe bigahera nzara nabyibagiye ko watanze umutwaro. Wewe wabyibagiye ko watanze umutwaro si impano yawe si igihe cyawe, naho wowe uzorongo Imana ibishaka tereka kubabaza amarangamutima yawe ntiyaragira, kuko Imana ijya kuguha ikintu yakugeneye. Dabora urugo n'umugambi w'Imana ndirinda guhangayikura rudasinziriye, nura rudasinziriye hari shetani ikihagararira wa mutwaro wawe ikiziguteze kwisambana iguteze kwiheba iguteze kureba iterasoni. Umugabo warabigize warabiremewe uhorana uwo mutima uyo nyota iyo ibyo bishara ukumva umurondeza Imana ikazika gusanga uvuga ati Imana ndinda gusabana ndinde kwiba Imana ngire neza nubwibagira nubiceceka nibigira garanti muri wewe bigoma byongeza vitesse kuko ubura umukristo iyo ngeso kenshi ikunda kugira abakobwa ba Pentecote cyangwa babaririmba. Ubundi burya abakristo ndi mukonje ni munakanye muratena Imana izo baruka gananje yarandutse ahagana subiye kugaruka ku isi biguma bikururumba kandi ukumva ko ubuza amahoro, ukumva abantu bose uneka kubera kibambona ko iribaza ko ari ikikora nararongorwa kubera ntubu ufise umutima unyuzwe kandi uri imbere y'Imana. Biba bisaba ko ucugenda ukabwira Imana uti Imana kugira ngo singomveko ndakwinginze ngirira neza nje gukora acte prophétique. Iyi acte prophétique intandukanye n'urukundo ndaburambiwe. Hari umukobwa ngo yagiye ku musozi wahuriye ari bane bagiye gusenga mumvirize icyo nukuvuga bisaba ko umuhamagaro buri kurakururumbamo ukumva ubabaye umwaka manose umwana umwaka utazi no kuzobyara disiwe utazi no kuzo umugabo muzabana nzobyara mukukumva ibyo byaro je bituma je ndavuga ati jye umuhamagaro wanje ni wari wo kubaka, kuko ari igihe umuhamagaro utabari wo kubaka bikaguka ko giturumbuka ukavuga nk'uje kubaka nabo umugabo azankura mu misozi yo nkorera
bari batanguye kuza bafata uko bashaka nguma mpangana n'abarotsi ututumura abarotsi numva umugabo w'isino ari abantu bafunctionera abaganga basenga biyubashe mugabo uwo mugabo aza ari umukristo aza kandi ankora mu cyaro ndavuga ati n'ubu nta bindi kriteri ibindi byo kuvuga ngo ubwoko ngo imyaka ngo ibiki ntibyanda mugabo numva ngiye mpunga umva ngiye kubaka urugo ngiye mpunga nari umusirimu nigeze nsaba Imana urugo jewe nari umusirimu ngiye mpunga abo kandi bakabivuga ngumva ati none ibyo kurongorwa n'abakobwa tubana muri homeri nkabona bayinga nyene bakayinga kavuga none ibi n'ibiki ni ukuvuga iyo wari umuhamagaro wanje wari kumbatamo kandi n'igihe binyanikiye nari kongera nje nkagira mariage kuko wanashaka wanyanikiye ari bagize ko ndagubaka ariko nagira mariage ariko umuhamagaro wanje wari ubu nabuze ingene ndawugeramo kubera kubura inyigisho ni ukuvuga rero iyo wumva ikintu kiza kikazima kikaza kikazima biba bisaba kuja kubaza Imana butaramenya umuhamagaro wawe iyo wumva gusa nawe bitora ntabarabyo kwimenya utandukanye n'uvuga ngo bamvuga gute bagira gute yawubwira uwo mukobwa ngari bafishe inyota y'umugabo aja ku musozi gusenga agenda ajanye n'abashaka ibyo kurya abashaka amafaranga bagira ni bose baravugishwa ko ntiyavugishwa ko arakomeza ari ngarasenga wacaza umuntu w'umugabo abavugishwa ko kuri uwo musozi bavuga ngo umukobwa wawe yari yumena amatwi Imana yakubwiye ko atamugabo yakuremeye ta uje kunezerwa n'ubuzima ubayemo kandi iryo jambo rushobora kurihanira ku buvugishwa kuko Imana yarabwiye Yeremiya ngo nta mugore nakuremeye umuhanuzi wa Yeremiya ariko aravuga ngo reka maze ndongore reka maze ngire iramubwira ngo nta mugore nakuremeye so iryo jambo nurivuguruza kuko ribuye riri muri Bibiliya nirobanura ku butura n'Imana ishobora bwiyemwe n'undi yo kimubwiye uraza mukobwa icyo yakoze nka Ezekiyasi izaje kumbwira ngo raga uhwere uve kuri iyi si ngo ntiyamubwiye nabi kuko arazi ko ari umuntu by'umukama waciye mu mugongo aragenda arabana n'urukuta yibutsa Imana imirimo yakoze ngo Imana ikibwira Izayi umuhanuzi ati subira inyuma genda ugire iki genda mubwire ku cyaha kiba kibabarimo asubira ubuzima urupfu rumuvuye ko ndamubwiye imyaka 15 n'uwo mukobwa yacekeje kandi yabwiye nawe wa muhanuzi yanyota ikomeza kumururumba ageze mu iravuga atumviriza Adamu ntiyigeze yatura ijambo ngo umugore Eva yarasinziye muravuga umugabo we ntanakimwe ubu ndishinzirije muri Kristo Yesu nzanye umufuko w'ivu wahinguyemo Adamu uwumpindure n'umugabo ndamukeneye ngo bukeye wa muhanuzi abona yikoreye umufuko wifashwaye ku mufuko ngo ndawutuye nk'uwo nibwira Imana y'ibitangaza ko itangaza uhingura umugabo wanje umume duhure kandi namushaka duhingura uruyoya nza kurera duhingura aho nza kwambika amabavete hingura umugabo aza kundongora akora ubukwe bwose amwe afishe ubutunzi afishe umutari ibyo bindi byose Imana nyagora ku ngoma garagaza bwa butungane bwawe buvugwa muri Zaburi ya 51 ega nibyo jambo Dawudi yari yarabivuze avuga ngo garagaza ko utunganye mu byo uvuga ungirira imbabazi kose ku bicumuro byanje nakoze nubwo yitandukanije n'igisokuru kibi yitandukanije n'ibivumo ashingiye ku cy'umutima we ushaka afise inyota ashizemo mwete nanamaza ngo mugani yacyamuro yaje ariruka Imana yamuvunduye yawe nubwo abagabo banyu basinziriye bazovundurwa n'amasengesho yawe yes arabagabo basinziriye bagiye mu nda y'abayirayi kandi zibakwegeye mu nda azoherayo burundu harya azokugwayo nawe icyo gituma niyo umunga kubwiye ngo mwumvishe umwana w'umukobwa yanerefuye muri Saudiya yavuze ngo gwiki yavuze ngo akundanye n'umuhungu umuntu w'umugenzi we yaraje ngo amubwira ngo umuhungu ngo navuye ngo nta inzoga nasambana ngo aranywa inzoga kandi asambana muheba nabwo ari cyo sikimenyetso cyo kumuheba ikuko ari gihe inzoga gasambana Imana igomba kuguha umutwaro wo kumukurayo kubimenya uri ingumi n'ikindi kintu gusa nibisigura ngo wimatanye nawe namba gukunda yaragupfiriye ubwira uti ikimenyetso cy'uko unkunda ni ukuheba ikimbabaza n'igitoki cy'izina ry'Uwiteka iki ucumwana wawe uzomeza 6 cyangwa umwaka uzobona ko yahindutse naye yakarita umwana ku mwana w'umuntu usuko tubuca umugani ashobora guhinduka burundu na Mariya Magdalena yarahindutse bari gukura mu mashetani menshi cyane Yesu Kristo siko ni kuvuga rero gira umwete ufati ucakire kandi ni ugize umwete ukumva icyo kintu kiguma gitibuka
kitimuka kiza kukubonye runaka, kiza kukubonye wagize mariage, kiza kuku wumva unanijwe n'ubuzima ubayemo, uzomye kwekana umuhamagaro wawe, kuko icyo gihe kikwimba ukuri ukumva ko ubuzima bwose wobamwo nibwogira akanovera nibwogira iki. Nk'ubu ugiye kumbwira ngo ningende ndyama amasaha 6 cyangwa kumbwira numva itiro ngo genda mu gitanda uruhuke, cyangwa kumbwira numva inzara ngo genda ukomande ibyo kurya mu gikoni urye, mvirire bibiliya canke mvirire kamace mvirire imbuto z'abantu, ni nko kubamba umubiri wanje, ni nko gusohota umutima wanje, ndigikunda kubera heyerema n'ubu butunzi Imana yasize muri jewe, n'ubutunzi Imana yasize muri jewe. Mugabo nompri iyo ubutunzi barasize muri jewe bushingiye ku kwabirwa no kubyara, byari bigaye nyene mu ntandukanya ukanyemeza ko byari byaronse bizonyene, mugasiga ubutunzi Imana yasize muri jewe ko nabyibagiye burundu ku buryo nabigeranije n'umusingira accident, sinkibuka accident ahubwo mbona imvugo gusa nkarengana nkagenda burundu fyangu yiminwe ku buryo naco fise gukora n'Imana yabanze gahaguruka igakora igitangaza kugira ngo isubize kubana n'umugabo. So birasigura ngo icyo kintu kirarurumba muri wewe, kirarurumba. Yeremiya yaravuze ngo ijambo ryawe rindurumbamo ku buryo ntarivuze numva umenga ririko riranika, n'umuhamagaro w'umuntu umururumbamo. Nasubije niko Nakuze cyane. wasobanukiwe kururumbamo kumva utabikoze kubera wiganye, rushaka ibisa n'iby'abandi, rushaka ibyawe by'umwihariko, kuko urinze kugira ibisa n'iby'abandi arigiye n'ubutunzi bukubanira kwacubora ubenga ngo rugirane muga kuby'ukuri ntabwo ukuberwa ari umukene, naho umukene Imana itanamwirata, ukubengwa ni umunyabyaha namwe n'uwo gusengerwa agahinduka. Niyo diri y'umwana w'Imana, y'Imana mu mwana wayo. Kandi kabazo narifise Maria wa musambanyi wabo bazana urabona muri Israeli ko bari bavuze ati bafashe umugore asambana bamutera amabuye, baramuzanye imbere ya Yesu ati nguwo umuntu twamufashe twamuzanye. yego aranababwira ati none uwo babikoranye ari hehe? Hama mu nyuma urabona bose bagenjereye baragenda bamusiga ngaho Mariya na Yesu. None mu nyuma Mariya azanye amavuta gusiga ibirenge vya Yesu aje gushima ngene yamukuye mu menyo y'abagomba kumwica. Bakanamubwira ati wa mugore ngaha bagarutse kugirane, ku mutima akavuga ati yewe mwari muzi ivyiza yangiriye ati nari nje gushima. None muri barya abagabo bose bamusubiza inyuma bamwigiza inyuma, nta n'umwe yari ari mu yoba yari yasambanye na Mariya canke Yesu ntiyabibona ko mwabajya abagabo yari arimo. Yesu yarabibona, nico gituma bateye agapinga ereka ahubwogira bari bamunjije ko bose, kuko urya mugore ngo akarere kose ku buryo abagore bose muri Israeli bamubonye barasusumira. Niyo mpamvu bamubonye aje kubabwira ngo nje kubereka ngo wabwiye ibyaha byanje byose nakoze, baciye bamwumva baciye baramukurikira baraza, sibyo? Ni ukuvuga uwo urya mugore iryo jambo wowe uvuze ry'uko bamuteye amabuye buri muri Mariko, mugabo muri Yohani rihari yagiye kuvoma kurondera amazi yo kunywa, ntibaciye amubokera egahenge niyabohotse yarya yirukanye abandi bagabo yabohotse mu nyuma. Voilà. Ni ukuvuga rero Yesu yarabibona, ikimenyetso cy'uko bose bari bamaze guhonja Kristo Yesu mu kuba mukura ko nta n'umwe yatsikamiye, yarunamye yandika nk'uko ngo batangura kwijijanya imitima igice ariko arakora, waca avuga ngo utakoze icyaha atora ibuye amutera, bose baribyo baragenda. None umva bose batari basambanye, nongera nababwiye kuburera kandi mvuga ngo Bibiliya y'Imana n'akapinga, erega bajya idini ryabo kwari kuko kwa Katolika Ntibizura bose ko bari basambanye. iyo reka hajya bararabya tu ubundi Bibiliya ntigera itandukanya ubunini bw'icyaha n'ubuto bw'icyaha ngo bivuge, ntigera bitandukanya. Cyo gituma yaranditse utakoze icyaha amutera ibuye. Bibiliya nitwe tuzi kuvuga ngo wasambanye ngo kubera ngo ateye sida ngo ngo arigira ngo atera inda ngo arigira ngo Bibiliya iravuga ngo nubwiye mugenzi we ngo wamusatse bamubohe bamushire amabuye ku bitugu bamutembagaze muri samanyetse. Bibiliya nizi gufata icyaha cyose n'icyaha
igifata nka kinini kuko mu gukora icyaha ubusuzuma itegeko ry'Imana. So kuvuga ngo muri bajya abagabo nta n'umwe yari bwasambane, ntabwo bari bicaye batarasambana. Bagabo nyine barabanyarusaku nka kurya deja kuba umunyarusaku no gusambana. Umunyarusaku abanyarusaku nka kurya bakurikirana nka kurya abanyeshari nka kurya bose n'abasambanyi, kuko Yezebeli kurara mu byahishe umutumwa Yohani yaravuze ngo nimukagire umwuka w'ubusambanyi nk'uwa Yezebeli, ni kuvuga yavanze ukuri n'ikinyoma. Esawu yasiga Yakobo bambi birimwita umusambanyi mu Baheburayo 12. Uba gusambana ni kugira ishyari, kuvangatiranya ukuri n'ikinyoma. Ntaho uvuga ngo ntibari barasambanye, n'abato bari kubasamaye bw'umubiri, amarangamutima bari yasambanye kuko ntibari banaramenye n'igituma ari umusambanyikazi. Burya yari umusambanyikazi kubera ibikomere by'umutima. Burya yari afise ikibazo cyo guhera igihe Isirayeli yitandukanije na Samariya igihe biciyemo kabiri. Nta mugabo yari afise, nta mugabo n'umwe bamarana kabiri, ko biriho nta mugabo bamarana kabiri. Bajya bane bajya usanga bisheta bakiri bato basi. Urabona ukugenda byari byagenze bariko bava mu buca bw'imyaka 70 bwa Babiloni. Hariho abanyisraeli kandi byari byakomotse mu buhanuzi babyarana n'abakobwa b'abanyamahanga. Ezira rero mutosore mu kigabane cya 8 ahagaze ko bajabuka babona intambamyi abantu baje kubatangira mu gusenga cyo ati tubanza kwiyeza. Umuntu wese azi yuko ari umunyamahanga asubira inyuma, mugabo wo babyaranye turamutwara kuko n'amaraso y'iwacu. Abana bacu bari imfubyi kubera icyo gihe ubwo Isirayeli yagize akajagari kubera ku mwami Hezekiya. Ni nawe yatumye aba burya buca bwa kabiri bw'imyaka 70 y'i Babiloni, kuko n'abantu bwa Daniyeli na Yeremiya. Ni kuvuga rero bajya barabanyabikomeye. Ni wa mwana yirera, yimenya, yitunganya, yironderera, agirana. Urumva ibigabo by'ipundeka mu buriri kaye amusambanije. Agira iki? Nato musambanya ngo mukuri muzagire nta buri kintu asiga mukoreye ku buryo amugira ikinyamwema. Ari byaroshe yakubamushika nari wenyine. Ukurumva ntibari batozana abagabo bose oya itegeko ry'Abayuda ririmo kubahiriza umuyuda. Ndakubwira ikintu cya mbere cyatumye Imana yemera ko Ababenyamini bapfa 10,000 by'abagabo bigapfa hagasigara abantu 600. Ni mu kigabane cya 20 mu gitabo cy'Abacamanza. Ni kuvuga Ababenyamini hari umugabo avugwa mu kigabane cya 19 cy'Abacamanza yishe umugore wiwe amucamo ibipande 12. Siko acakora ikosa yakira yamanutse yamwishe ababajwe nuko base kumuindara aho bayimuha abagome bamaze kumubona bayimuha na ta security hari acakira ibipande 12 abiterera ku mishozi itandukanye mu miryango 12 y'Isirayeli. Bace bagomba kugwana bacanamo kubiri. Siko bacenyemo kubiri. Ikintu cya mbere cy'ababaje Imana bagombye gukosora ikosa babitse ikosa babitse icyaha. Wa mugabo yabikora mu Benyamini urazi ikintu yakoze, ntibigeze bamutubwira urutoki. Yababwiye ngo jewe nabonye bamufashe ku ngufu asigaye arakahenze ngo mbona ingene binduhije ngo abigibe yabase kutwakira munjanira ndamwica mace ndabikora. Uwo muntu suguhana ntibamuhanye baretse kumuhana baca ahubwo bajya kubiga ibeyi babaza ngo niko kimwe n'ibintu nk'ibi bikaba. Imana yarabimye intsinzi kandi barakubana bagatsinda kubera iki? Bagiye guhana abandi, bagiye gutongera urutoki batakwanje gukura ikigiga kiri mu gishe ryawe, bari kubwiriza kubanza guhana uwo mugabo. Ni ukuvuga rero Abayuda Abanyisirayeli bari bafise ukuntu babikira ibanga umuntu w'umugabo. Cyo gituma mbona n'itegeko ryoroshe ko Musa Imana imuvugiramo akavuga ngo umugabo ngo natasanga ikinezereza umutima wo mu mugore wiwe azomwirukana mu rwandiko. Mbwa ntiyigeze avuga ngo umugore natanezereza n'umugabo ngo asanga atakineza kirimo ngo nawe azace yicobokera yigiye. Ntabwo yigeze avuga. Ni ukuvuga abagabo b'Abayuda bari bafise akantu k'icyubahiro ku buryo batimenera ibanga uwabo bitoroha ko bamurekura. Muga Imana byarayibabaza kuko nirobanura ku butoni, niyo mpamvu yakibaye intsinzwe bagatsinda. Urabitegereje. Ni ukuvuga rero bya mugabo bagombye kubibikira ibanga. Bavuga ati umukobwa yicwe kuko ni n'inyambukira dukureyo n'ikizira. Umugabo nabura indaya azosigara n'umugabo mu rugo. Indaya niba ari ihohoterwa. Hari habuze ubutegetsi.
hari hanutse ukuri, nta kuri kwari kuhari. Ubundi ugiye kuraba ukuri bari kuzana umugabo gusumba ujya mukobwa, kuko umugabo niwe yari yamenye ibanga, ujya mukobwa yari indaya kumugaragara. None Hozeya, hariho umuhanuzi witwa Hozeya muri Bibiliya, twebwe tuvuga ngo ni Hozeya, Bibiliya z'abaporotini Hozeya. Yavuze ngo Imana ntiyamubwiye kugenda urugo rye ndani, yarongoye umumarayika asambanira ku mugaragaro, ku buryo yamutera inda akagoma n'abandi bagabo bongereza kandi yaramukoye n'umbwiye kujya kumoko Gomeri, witwa Gomeri. Iyi cyakoze ni iki? Abyaye indimu na nije agacoza agatekana, abyaye agacoza akaja mu mumarayika, umugabo akaja agahanura ngo Uwiteka aravuze, umugore we nawe akamusambanya. Imana ireka bibi, kuko ngo Imana yari kigaragaza umubabaro tuyitera iyo tubikora uko tubyumva, tutabikora nk'uko ishaka. Iyo tubikora uko tubyumva, ngo tuba dufise ubumarayo buturuza umutima w'Imana, bicaye kiragaragaza, sibyo? Ni ukuvuga rero abagabo barafise ukuntu babikirwa ibanga. Nk'ubu Imana yari yavuze ati Hozeya nibamwica nanjye ndabica bose, mugabo inyegeje ububasha bwayo muki mu muhanuzi wayo iretse ngwabe. Ujya mugabo igituma batamuzanye wari wa muco w'abayuda wo kubikanira ibanga no mu gihe cy'amakosa, kandi Imana irabyaha. Nicyo bakoze, nicyo gituma Kristo atiriwe aramusiguza ngo wagize iki, yagize ngo utarakora icyaha. Bisigura ko kubaho nyine bari bazanye umugore gusa batazanye umugabo cyari icyaha kuri bo. Nta mweranda yari kubabamo n'umwe yarashe, n'atari kuba arasamba, n'atari batararaguza, nta mweranda n'umwe yari kuba muri bajya abantu bashorera ujya mugore, kuko kuba batazanye umugabo bakazanye umugore wenyine byonyine ni icyaha. Urabitegereje? Amina. Twese ngira rero mubarize nk'umukristo umwe cyangwa babiri, kuko umwanya uragiye ni saa 5:22 ozendendekesha mu zibagora kuko tugire Kristo, nagaje Kristo mu mitima yacu. umukristo umwe arabaza ati ngo mwiriwe neza, hama ndi n'akabazo mugabo nashaka mungire n'inama. Mfise umukunzi tumaranye imyaka 2, ariko kugeza ubu ambwira ko yabihevye. Nihangane, ndamubajije igituma ambwira ngo ndamuhe imbabazi afise uyundi, kandi akambwira byinshi cyane, nanjye numva binduhije cyane mu mutima muri jewe. Sinumva aho bipfira, none nkori musengere, nimba ari uwanjye by'ukuri ahinduke, mungire inama. Ngira ujye kugira ngo umushikire nawe ni bose n'umwe. Okay, ni kuvuga ubundi bane b'abakobwa mbabwiza ukuri. Ikintu cyo kibabaje cyane ko mumaze kuvanga ubutunzi cyangwa amaraso, doga mumaze kuryama n'ibindi byose, ibyo sakatabonetse. Na umuhungu abahungu bose babwiye ndagukunda bose bazokurongora, nta nuko abakobwa bose bonye bakakubera sympathique uzobarongora. Icyo ni ikintu ugwaruka mu Kenya rwose, ni ukuri pe. Ushobora kwinjira mu rukundo, uwo mwana w'umukobwa anyumve rwose, birumvikana ko ari umukobwa, anyumve rwose, ntasubire kubabaza umutima we. Reka ndabakarore, je nagiye mu rukundo mfise imyaka 13, ahubwo umuhungu twakundana niwe afise n'amafoto yo gusoma umugabo yandongoye. N'uyu munsi ari no muri komera Christine nzira, ndabwiye n'ifoto zo muri weekend, acazigo turi kumwe, twambaye amakabutura asa, udupira dusa, amafime asa, turiko turatambana, ibirato bisa, amasokisi asa, amasaha asa, umenya nire tuduhasa nuko yesu ndorebure, nawe nari nzora nyinshi nawe tubwira bariko butaruka cyane. Ni ukuvuga uwo mungu twakundanye kugeza gusa abana bo murahomba, twakundanye kugeza aho je nk'isa y'icyongereza n'icyongereza naracimba ngava mu ishuri, nawe yacimbye atagiye mu ishuri, ugasanga twibereye mu gitanda kimwe. Abana b'ubu mufise ikibazo. Ndabaraye umuhungu twarinze dutandukana, twakundanye niga mu w'indwi ushika mu 10, ndabaraye kuri nanze ko nabisugi niko nabisugi mbira imbere ya Bibiliya. Nuri mu gitandukanye. Yes,
tugateramana no kwigara kwipiriya tugatambana tukajana amasore no muri vacances akaza kuko yaba muri mwana byagenda twicara cy'usanga abana b'ubumenga nicyo bakurira ko neza kora amatelefone gusabana kugira ukuri muzu nyene kure nikayisukure uku novu ibyo bintu ntanuko byaba mugabo kumva ko muri kumwe muri abanyeshuri ari umushiri wawe hari ikindi gihe muzamura abagabo n'abagore byaba ari butunzi kuri mwebwe kandi nimba ari umuntu yandetse akanarukanya n'ubusambanyi niwe kuko iyo nahura n'ikimunga urumva ko cyamidana usanga ashaka guhitanya amarangamutima oya mu marangamutima ni cyamitanye gusa cyaramitanije kubera maze kubaka urugo nagiye kubona ko urugo atari urwanje mbura umunezero uhuye n'uwo nari mfise bana n'uwo mungu kandi uwo mwanya muto yewe wumva utagize nabi nagize nabi neza wewe wagiye mu by'urukundo ukiri umwana mutoya ubwo mutasambanye ibyo bintu mwaganira ibitekerezo nkabigushiramo ushobora n'undi adafise nk'ibyo mwaganiriye utegereza kubaho nabi icyo ndacyemera nicyo gituma ndabigisha ko kopinage ari mbi kuko n'ikintu cya mbere nicujije umunsi wa mbere mbona igitsure cy'umugabo wanjye nicujije kubona ntabanye n'uwo muhungu kandi yamutanze kugira mariage mugabo byabaye kuko natama telefone yari bwagwire sino nibaza ko twari ariwe twavuga mariage twari duhuje caractère zose urumva ku buryo umwe ari gushobora kugira ngo kubereka igigoma n'uwundi ariko rero ibyabitumye ni byinshi cyane nojyamo kuko yaciye ajya gukizwa nanjye njya muri katolika mu murongo charismatique yigishije ibijyamo ry'Imana na wa mwuka wo kuzogira mariage ntabwo wari undimo ni ukuvuga n'uwo mugabo yamitanye uko mugani ariko nishira umwana w'umukobwa none wibaza yuko abo mwakundanye si ibyo gusa nigenda n'umufonctionnaire n'ubwo naho nyene nagize umuhungu mu boyfriend ubu yari umuganga nanjye ndi umwarimu kazi akankunda bimwe biteye ubwoba kandi abandi bakobwa bo muri ho mitubana bo bakamukunda ariko nawe ntabakunda akankunda ku buryo bw'uko kenshi twafungura twicaranye nk'uko twicara mu gitanda ciwe kandi agana mu cyaro cy'abo ry'Imana ndi umufonctionnaire nigize nawe ari umwarimu yakora muri bigabo dage yari dispensaire hano mu gitondo tumera kugushika abantu bose nta n'umwe wikwemera ko uwo mungu tutigeze turyamana nta n'umwe ariko ndanabiye niba wabigenza gute ibintu urumva byari bigoye kubera wose amaze ku buryo umbwira ngo wari muzi oye intege nke ntabwo nzibona namuhunga nkagogoye kandi kugushusha n'isafuriya nari mbishoboye amagicomokera n'ibwira nta n'ubwo wari bwiruke we nibyo ukunda kubera iki byaba nari mfise intego mu buzima bwanje nari ndabizi daboro ko gusambana ari gutwara inda cyangwa kurwara umugera mugabo rero n'amahirwe nagize sinageze muhura n'umusore umwe muri abo afise umwuka usambanye cyane oya zaba ari intege nke hari igihe ubona umuvumo uri muri wewe sibyo ikaba ari indi mbaraga iguherekeje n'igihe ziba ari intege nke kuri uwo mukundana muri kumwe kuko kujya kwa positive na negative zizatsirana negative zikaropusanya niko n'umuhungu n'umukobwa baratsirana sibyo izo ni intege nke rero nta muntu w'umwuka w'ubusambanyi bwimbitse nigeze ngendana nawe niyo mahirwe nagize ntabwo ari ubuhangange pe sinogwibeshyera mugabo icyo ndiko mbwira uwo mukobwa umuntu mushobora gukundana kandi nawe twari kuryamana niyo mwobyarana akaba atari umugabo wawe ugasanga amahuriye muri buwate arakurarana cyangwa mwanya murasabana gutera inda munyuma akakuzinukwa burundu umuhungu azokubera umugabo nakuzinukwa akomera mu mbaraga zawe mu butware bwawe akomeza kugukunda uko uri kose uko umeze kose iyo umuhungu nk'uwo amaze kumubwira uko hamwe naho yovuga ngo agiye ku mupfumu cyangwa ku muhanuzi cyangwa ababyeyi bagahanura akavuga ngo babane mwisha azogira umubabaro ahubwo uwo muhungu arisebe yamubwiye ati mbabarire rwose numva nk'ubundi ikosa barikoze ni kuba bararyamana kandi nawe nyine kuba bararyamana niyamica yiyakire abwira Imana ati nyeza rwose umurugo rwanje umugabo wanje dusuye gusaba ufasha abakobwa benshi igituma mutishirwa musenga mufasha uterura ibyuma gifu wawe uti dati waje afise diplome ikibagerera musaba uterura ufise igifuwa kimeze ngo yagize dati waje ugaca usaba n'umunyamafaranga ufise diplome yize
nta muntu yiza aronka umwanya wo kugira ibyo bintu shati yakoze ibyo bintu ni umuntu wo ngaho ni umukwiza atunga arone ubuzima busanzwe nimba ariza ari umu intellectuel ibyo nabyo yakoze ni nyembamba cyangwa n'umuntu wenyine uzotunganya bikagenda kubona ibyo bintu nuko bimeze ni ihame siko ni ukuvuga rero mubwira uti teka kugera yakureheje ari wagutongoje reka kwitongoza muri we ntabwo mwabigenewe teka genda muri numushire kuri stati icyo mutangurije ko kimusaba kwimbabaza umubazo icyo aguhoye niyo akakubwira umenye ko ari umuvumo ari igisokuru kibi baba bararyamanye bataryamanye aca amenye ko ari igisokuru kibi niyo akakubwira hazoba hari shetani kandi uwo mukobwa nimba yarigeze kuryamana n'undi muhungu iyo waryamanye n'umuhungu ntumwibohoze ko ukirega gusamana gusa uryamana n'umuntu ukirega ko wasambana kumva ko wababariwe ni byiza ko wakira amazina yiwe na strategy zose mwakoze n'injiro mwaryamanye ukazibohoza ko niba uri buri inshuro imwe mwaryamanye uyibohoza ko ameza apana iminsi 21 iminsi 21 nuko waziminduka mu bwenge bwawe kwibohoza ku mbaraga ku mwuka w'umuntu yaba akiriho cyangwa yarapfuye ni ameza udasiba iminsi 90 ndabarahiye bisigura iki icyo bisigura ni nka za ncuro indwi kundwi biba bisigura ngo igihe cyose winjiye mu rukundo mwibohotseho kuko ashobora kuza guhagarara shetani igira bariyeri akakwibuka agasanga uwo yarongoye cyangwa bangiye mu rukundo hariho akantu kamwe w'umusumbya mbwa kubera ubutunzi cyangwa iki cyangwa itaye cyangwa iki n'iki akumva ari kuriya kuko hari igihe uba wakundanye n'umuhungu afishe umuvumo wa muvumo utamwemera ko arongora umugore umwe yumva yogeranye nawe abanashira ngaho n'inda yabo gendana akumva ko inda bagendana toyirongora izo muteza impanuka kubera abantu ndavuga ati reka ndondere umukobwa w'umupentekote cyangwa yishoni ya senga nzomurongora byara nyina w'abana mwana afise iyindi ndaya ijya kumvumisha muri buwate bene abo rero iyo mukundanye cyangwa iyo muryamanye iyo amaze kuguhera iyo amaze gutandukana ushaka kwinjira mu rukundo n'undi muhungu hagaca haza umwuka uhora umuhagarariye akavuga ngo burya ndacaka keneye niko saziri wawe n'ibigenda uko nico bituma umukobwa yiyubashye buri munsi yuzura na Kristo avuga ati ndi umukobwa ni wowe uzonshingira kirazira kuba muri singo uri umwana w'umukobwa amaze gushikana imyaka 18 kirazira kuba uri singo buri munsi wambara impeta ya Kristo y'urukundo kamubwira ati niwe ukunzanira urukundo rwanjye kuko Kristo niwe agushingira ntabwo afise abamwiyebeye gusa niwe agushingira buri munsi wambara impeta ya Kristo kwambara impeta ya Kristo ni ukuvuga iki siniyandarika si uwo ari we wese si umugabo ari we wese si usefuye wese si iki ntabwo natwenze ntabwo nabaramaye imbyaro n'izirahe ndacyari muri ubu butumwa n'intambwe ntarashikaho ibyo bintu bituma Imana ivuga ngo burya umuntu ni urugo muri uyu mwaka norongo umuntu azakomoza ku mutima yobyara akanzanira iki akanzanira umwana akaza kumumereza akanyereka ko nabyaye wabyumvise rero uwo mwana w'umukobwa nagenda tuze umuhungu amaze kukubwira uko niba bikubwiye ngo akugerageze azongera yigarukana nutamufuta mu bwenge bwawe ngo witandukanye nawe azokuguma kuyongera arongore n'ubundi usazire iwana cyangwa upfana amarangamutima ababaye ugwaragahinda mugari witandukanye nawe ikintu kiza ni iki uw'Imana yakugeneye acara mu nzira yo kwinjira muguwo byase ko yitandukanye nawe uw'Imana yakugeneye acaba bariyeri kibiyo kukaguma yumva ndapfuye ndagowe nawe ndaye arahara musomba aho yabajewe nateragenda mutangishika no wabwira Imana wakotse kuko hari igihanga ngugiye kotsa ikindi kibazo cyaba kijanye n'icyo mugabo sincuya ariko nacyo nyene nibaza yuko cyo mufasha mubuye dufate mwarakundanye n'umuhungu hanyuma ubivanye no kugenda wagira mubona ukabona n'ingeso ziwe n'imyitwarire yiwe ntiwashobora kubashobora kuyihanganira hanyuma hakagera igihe ntube mukivugana mugabo urumva ko aba ari umukobwa yahevye uwo muhungu hanyuma uwo muhungu urumva we aba yarinumiye nanjye mba nanuye hanyuma sindamusezeye hoba hariho icyaha cyangwa byiza no musezera kugira ngo mugabo nk'ubu uye dufate nawe no musezera mugabo n'abakiri mu bitekerezo by'iwanyu
uruhare rw'icyaha. Ni byiza ko witandukanya nawe kuko yari kugize umukozi wiwe aguhitamo mu bandi bakobwa. Aravuga ati bise poroje kuri wowe, ubundi umushize muri ranati ku buryo nawe akagufa k'amagufa yiwe, kuko nta gikumi kibura ikigabo cyacu, nta n'ikigabo kibura ikigore cyacu. Niko biyivuga kandi n'ubuhanuzi bwa Isaya. Ni ukuvuga ubu mugumije muri ranati ku buryo bw'uko aguma avuga ati burya yaratabye kubera akana kariya mugabo azoza nzomwemeza nzogira akita kuri wakuba kubera wowe. Ni byiza kumubwira uti buriya rero kubera impamvu narinze kugusigurira cyane biri ngombwa ukazimubwira. Ntuzoreke kurondera ubundi mugeni, nabonye umugeni wawe unyitege ko ubukwe, sibyo? Iyo arumva gukunda Imana biri mu nzira aca atigita agakora izindi strategy zo kugenda kuganya kubera n'umuhungu ni wowe wamuhebye. Kandi nawe umwitandukanije ko kubera bimwe mwaganira uba wuguruye inzira y'ubundi muhungu ashobora kuwutsa. Utaramwitandukanya ko mwisi y'umwuka uba wugaye. Ukiyumvira ati nakujya ko umugabo n'umugore bashobora kuraba badahuza bukeye bagahuza. Ikindi nacyo ngomba kukubwira, iyo bishitse nk'ubu mukaba mwararyamanye cyangwa aricyo mwasangiye ku butunzi bwiwe, uri umukobwa w'ukuri uramubwira ati mbabarire ku makosa yose naragukoresheje, ku ntege nke naguteje, kandi mbabarire nimba aricyo wumva no gusubiza mu byo wamaye ubwire ngusubize, mugabo unyeze rwose mvuye mu rukundo rwawe n'amahoro, sinzi icyo Imana integuriye muri iyi minsi. uba ubaye libre. Cyo kimwe n'uriya mukobwa Mungu amubwiye uko je namubwira ni ntacyo, warakoze ko wari wambabarije amarangamutima ukanyizeza urukundo rutahari. Kumbure hari icyo Imana igomba kunkorera gishasha, none rero ukomere nanjye ngiye gukomera. Nuko ubu murunze ko amakara yaka, niko Pawulo yavuze mu kigabane cya 12 cy'ibaruwa yandikiye Abaromani. Ni byiza ko twitandukanye, ko twasezeranye mu kwinjirana. Ni byiza ko tugira akantu tuvuga mu gusohokana, mu gutandukana. Bifite agaciro rwose ko kugururira ubundi mukunzi cyangwa urundi rugendo rwawe. Amina. Ruzine nawe nabaritse ubundi cyangwa mubaritse ubu ni sana 37. Sigaye tuzobandanya kumbure turaca kubandanya uyu munsi mu wundi mwanya. undi mukristo arabaza ngo mwaramutse neza mwigisha wacu, ashaka kukwisabira umwigisha ukuntu umuntu yibohoza. muba mukoze cyane. Bivana umukristo abajije ukuntu bibohoza. Hari intambwe zo kwibohoza, ariko burya biravana n'icyo wibohoza. Nk'ubu umuntu yibohoza ku busambanyi yakotse, umuntu yibohoza ku bubeshyi akora, umuntu yibohoza ku rumugano, umuntu yibohoza ku nzoga akaborerwa kamunaniye guheba, umuntu yibohoza ku bugumba. Ahari ubugumba mu buryo bubiri, hari igihe buba ari ubugumba ari isoko rubibona no mu isoko cyangwa byabayeho. Hakabaho n'ubugumba uzi ko wakoroye inda cyangwa ugeze gusambana ukajya kuri planning ukiri inkumi. Hakabaho n'ubugumba ubusanzwe uko nubona na kimwe nta gisoko nta n'indi, ibyo bintu biratandukanye. Hakabaho no kwibohoza ku myuka mibi, abapfumu wagiye ko indasano baguciye. Hakabaho kwibohoza ku bukene, kwibohoza ku bushomeri. Ibyo bintu rero byose biratandukanye, bifite intambwe zitandukanye, sibyo? Mugabo intambwe special n'izi, iyo ugomba kwibohoza ku butunzi, sibyo? Nk'ubu ukaba urabona uhora n'inyatsi, ukagira ubukene, nta mafaranga ubika, nta butunzi umarana kabiri, birasaba gushingira ku itegeko ry'Imana. Imishi yose Imana yadushiriye inzira zibiri. Izo nzira zibiri, imwe ishingiye mu bigaragara no mu bitagaragara, sibyo? Aho sinzi ko cyangwa byanditswe byera ntabyo numva. Mugabo ndabemereye ko nzobagirira inyigisho tuze tugira ku maka amwami. Nk'ubu ndabemereye ko mu mwanya ukurikira ishobora kuba igica mugene wibohoza ku ngeso mbi, kuko nari nabonye muri iyi telefone ifata ikiganiro umusore yabajije ati mbwira icyo nokora, intambwe nokora kugira ngo nibohoze ku kunywa itabi. Nk'izo ndashaka kuzibafashisha n'ubusambanyi n'urumogi. Ni ukuvuga rero mugabo ngubu ikintu gikunda kunaniza abakristo kwibohoza ku butunzi. Kandi iyo tuvuga ubutunzi harimo igikundiro, kuko iyo udandaza utagira igikundiro urahomba, ntabakwironka, uhora wimuka. Na mwene inzu na mukristo yavuze ngo mwene urupangu ngo yarirukanye abantu bamupangiye 3 bapfuye.
kandi umuntu akwirukanye ukosoma vase mu guca usabye indi ya vase utangira rimwe kandi arigihe amafaranga utangira rimwe abashiye kukunaniza sibyo. ni ukuvuga muri bwa butunzi bugaragara harimo igikundiro, harimo ukubyara ugaheka, harimo gukora ukaronka, harimo gutunganya neza ubuzima bwawe, harimo amagara meza. Ibyo byose uko ari bitanu bikumbanya mu gikundiro. Ushobora gusaba Imana igikundiro, ushobora gusaba Imana ubutunzi bugaragara, ubyajyanye Imana kimwe muri cumi ubihabwa kuko nyine wize bya byo kuyeyenga bimwe umwanya n'umwanya ugeze ku myaka 40 cyangwa 50 bizokuyoka ko abana bakabigurira ko umugabo akabigutana, nibyo byongeye bishobora kuronka. Mugabo ubudahangarwa bwo kuva mu bwiza ujya mu bundi ni ngombwa gutanga kimwe muri cumi, kubera hari ibyo twese tuvukamo mu muryango yacu, kandi cyonyi ihame rya Bibiliya rivuga ku gikorwa no gutanga neza kimwe muri cumi. So ibyo yibohoza ko simbizi, ariko nimba ari icangiro niyige kwihana icyaha. Ni uburyo bubiri buri bukombina ibindi bintu byinshi. Ni kwihana icyaha ukitandukanye nacyo, ukacyanga n'umutima wawe wose, ukavuga ngo batisimu nawe yangeze mu bibone by'umukama, naramwemereye ko nzomukorera, ko ntazigera ndamwimukira no mu kanwa gatoya. Cyagiye ugize intege nke ugaca usaba Imana imbabazi. Icya kabiri ni kwibohoza mu buryo bugaragara, ukama buri gihe Imana igupfumbatije ukavuga uti kugira ngo since bitwana n'indwara, ibisebuzi, ibisabuzi, ibiki, mukama mugeragereje kimwe muri cumi, undinde indwara, undinde abasuma, undinde imivumo, undinde imikoshi. Izo nzira zibiri ni kwiyeza icyaha no kugirana no kutajyajyanya Imana kimwe muri cumi. Mu bundi buryo ni ubutungane bw'umutima n'ubutungane bw'ibiganza, niko Dawudi yavuze muri Zaburi ya 18 ko Imana yampaye impera ihagije ishingiye ku butungane bw'umutima, ukuvuga ni umutima uri mu butungane, umutima wogejwe utagira ibyaha, tuganane n'ibyaha, n'ubutungane bw'ibiganza, umutima utirengagiza itegeko ry'Uwiteka. Basi ubuhiri ibisigaye ni kimwe kimwe byatujya mu jambo ry'Imana iyo utera intambwe izi bintu nk'ibyo. Mugabo iga kuba mwana icyaha mufise umwete kurondera Imana, kandi nimuyijyajyanye kimwe muri cumi. Enough. Ubutunzi, ibyiza, urubyaro, enough. Uzobironka asana Bwana asa. Wasobanukiwe mu kibanza cyiwe. Usozere none kini kibazo kimeze gute? Umukristo aravuga ati komera Kristo ni muzima. Umukristo aravuga ati komera Kristo ni muzima. Nagira sabe impanuro mu gihe ufise umukunzi agukunda, asenga mu idini atariyo usengeramo, atariyo usengamo, akifuza ko muzokorera mariage n'iyo dini y'umuhungu, vyotuma umuheba kubw'iryo dini. Oya, nibyo tuboye bakubona Eklezia yarabira kuri none abantu badasangiye amadini bashobora kurongorana bagashingirwa mu dini rimwe. Gusa idini ry'abamizirima kubera batemera Kristo ni ikibazo. Mugabo irindi dini ryose, umugabo ashobora kuja muri korali ya Pentekote, umugore akaja muri korali ya Katolika. Gusa abana nibo kenshi usanga bacuragiritse, ariko kenshi iyo bahuriye kuri Kristo bamuhuje ururimi rumwe rwa Bibiliya, mamugize iki rero ngombwa muri komera Kristo n'ubuzima hari amadini yose. Umva navuga ngo nicyaha n'abagize ikosa. Noneho buriya ni nk'uko idini nari bashaka kugira Mariya cyangwa Katolika bose ukazavuga ngo nyuma ngo mwagiye gukizwa n'imyaka Ivyo vyama vy'abana. neza rwose. Ikindi nacyo bashobora kugira Mariya cyangwa abapentekote mukazavuga ngo yaraguye cyangwa bose nyine. Ni ukuvuga rero icyo kintu cy'idini ni ihame, ni itegeko, ni ikintu gishyikirizwa. Icyo ntitwogikunda ko rwose mu buzima ari Kristo, kuko hari umukatolika yubatse n'umukatolika urugo rwabananiye, hari umupentekoti yubatse n'umuprotesita wundi urugo rwabananiye. Urugo n'umugambi w'Imana rufite umwimerere wawo. Icyo nicyo bakora mu rukundo, kiretse atubaha Imana, kiretse atubaha Kristo.
nuko rero icyo ngenda cishe Eko murakoze. ubundi yakubana n'imborekwe ngo nuko ngo muri abakatolika mwese mubana n'umuporoti yisobanukiwe ko ari abakatolika inzoga bamaze kuzifata nk'icyago notamani itagiye yakase nta inzoga ntabwo muziga ngo nuko umupatiri nazo ajya kumwereka ko ngo atari icyaha kuko nacyo zungura umubiri wanjye dukwiye gukora ikintu cyose daboro ziradukonsoma hari ubukene tutakaza imyanya dutakaza imbaraga uburyo ubwonko bwiyumvira simbona n'icyo tuma n'inzoga so nk'ubu iyo abagendi inkumi hakombana n'umukatolika aboregwa nobana n'umuanglikani yaziyeke cyangwa umupentekoti yaziyeke kubera kandi ntibiri ngombwa ko baca mirongo te mu idini gihe oya abana nabo bakurikira burya umwana wakumubwira amajambo igihumbi wamwereka igikorwa kimwe burya bakurikira uwo bagize uwo bafitiye akamaro muri uyo mwanya babaye bisike bamaze gukura barakomera ndabizi Ibyo rero ariko akenshi biba bivana no kumvikana muba bafitanye hagati yabo. mwumvikana icyo gituma umwana wigurije ko mukaba mwabivuganye nawe ibyo nanditse pe none ko ariga ko umugabo n'umugore barumanye guharira ku by'idini kandi abakristo bisobanukiwe baharira ku by'idini wapi ahubwo ingeso wari by'amawamu nk'uwo umugabo afite ingeso nziza n'imico myiza niwe aza gukwega umugore afite niwe aza gukwega umugabo tusorangwa n'iby'amatwara Ko murakoze kumuha umuco na twebwe nyine tukigiye. amen none rero dusoze hari ikindi kibazo sozera zina dusengere sozere dushimira imana kuri uwo mwanya mwiza uhaye nanjye ubwabyo muranyagishije imana umugisha Amina. turagushimiye cyane mukama muri uwo mwanya mwiza tumaranye ubanye natwe waganiriye ibintu byinshi byo kwigisha abantu natwe ubwacu nyine biratwigishije kuko si byose twari tuzi none umutima mwerana wakoze kubana natwe n'umwe wese guca mufashije ngo atahure mufashe kumugumemo agikorere azakwama akigendera turaguhereje n'abantu bose twari kumwe umwe wese ahazocuba ikiganiro kimushike ku nyota wabajije ikibazo uwo twabarije umwe wese umufashe gutahura cyongere kimutanira impinduka turagushima no kuri uyu munsi mwiza duhaye ubane natwe utuzigame uturinde akabi uturinde igisuzuguro uturinde umwasi aho yozanana hose uturinde kubabara twakugire imbibe uturinde buri kintu cyose umwasi yomeneramo kugira aze ngo ducanishe nawe ndetse ngo tureke kugendera mu ishaka ryawe ko dushaka ko tubaho aha mu isi turagushimiye no kuri iki kiganiro cyiza uduhaye ndetse na mama wacu twabanye umuhezagire umwongera amavuta umuhe kuramba umuhe kuroranirwa umugeze kure aho wenyine uzwiho kibaza ko yoshika wahamugeze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo w'i Nazareti amen murakoze cyane rwose ndabashimiye shimiye mwebwe mwese amwari muri iki kiganiro bazogikurikirana kibona baza kumva audio mbifurije umugisha w'Imana nk'uko Rosine na Alice bawutwifurije mu kudusengera no mu gukenguruka iby'Imana iduhereye muri uwo mwanya none rero dukomeze kwiyubaka mwarahezagiwe cyane mugire umugisha w'Imana amina